जोजलपा सोक्मी पास्मी जिगु तो चैनल नवीन शाक्य पॉडकास्ट यूट्यूबे वना सब्सक्राइब यान दिसा सुबह जोजलपा सोक्मी पास्मी थौ जिनापति आबिश मान शाक्य वेका चाहिँ छम युथ कल्चर एन्ड इन्भाइरोमेन्टल इन्थुजियास्ट ख थौ वेका नापे खला बला यागु जी सो जोजलपा आबिश जोजलपा दे जु दक्ले नापला जी सोक्मी पास्मी त आबिश यो छौ इन्ट्रोडक्सन बिला then that is youth culture यावला आथे youth पिस के इन्भल्भ ज्या छौ या कलेज छौ एकदम enthusiastic ख हैन हजुर अब यो डिफरेंट फिल्ड यो कुथे बजा क्रिएटिभ फिल्ड अथे बजा जियो एक्सप्लोरेसन अथे या नौ नापा हजुर स्पेशली छ जी वेभ म्यागजिन है अब जायले अब ल अले बन्नु कारण लिपा एनजीओ जायले थिंक टैंक आले जाय न बजा बजा जुज ल हजुर अले जिस इन्भाइरोमेन्टल इन्थुजियास्ट न खा हुन्छ वो जाय छ वातावरण सम्बन्धी आउली न जो के एन्जॉय आथे या न के एक्सपीरियन्स त ल हजुर अब ढंगा जो थाले चाहिँ छ इन्भाइरोमेन्टल कम्पनी र दु हजुर हजुर अले उके चाहिँ तर अझ एजुकेसन चाहिँ बजा फोकस हैन वन अफ ओभरअल हैन अथवा युथ कल्चर अथे न भइ सो वे सम्बन्धी चाहिँ जी थै कम्पनी हो अलमन्ड दैको कम्पनी ना चाहिँ हजुर अझै थो बाइका छिस छौ नु जान सुर्या हो हजुर जो थो फ्यामिली क्याफे फ्यामिली बिजनेस ख छ चाहिँ हजुर चाहिँ के राछ अथवा क्याफे ख तर क्याफेले चाहिँ छुनु अब एन्टरप्रेन्योरल हैन अहिले चाहिँ जिस कम्बुचा दिया छ ड्रिंक टेको दु हजुर हजुर थो दा चाहिँ थो फिनाटो च्या ख दाइ माछा हजुर अहिले उयो चाहिँ अब डिफरेन्ट फ्लेभर्स चाहिँ ट्राई हैन नुनु चीज चाहिँ भन्छ या चाहिँ प्राइस सेन्सर दु जी जी चाहिँ खास थौ आबिस त सटो चाहिँ उले जी थन जी केएमसी स्पोक्सपर्सन उको चाहिँ नवीन मानन्दर उको नाप खलाबला जुले छिस पुलाउ जेनेरेसन र नु जेनेरेसन यो बारे खलाबला हेर्नु हो मला हजुर हजुर अहिले ठ्याक्क नु जेनेरेसन यो चाहिँ टाइम टाइममा चाहिँ उयो कपिनु चाहिँ छौ प्रोफेसनल लगेज छ नि हजुर हजुर अहिले हानो चेन्ज या म्युली हुनी हानो म्युली कन्टिन्यू चाहिँ जुइमको राख्न वाला जो छ ए हजुर अहिले ठ्याक्क अबले आबिस न जुल ठ्याक्क ना क्लिक जुल मलाई चाहे चाहिँ आबिसला डिफरेन्ट फिल्डले ज्यान जोंडु प्लस आबिस कन्टिन्युटी न ब्याच हुँदु छ हजुर अब के चाहिँ छ आबिस त ठन हया छ खला मासु ख मलाई ठाउँ चाहिँ जस्तै आबिस एनजीओले जुल मलाई अहिले उके बाहेक थयु न छ बिजनेस ज्यान जोंडु भेगन न खनिला हजुर ए हो न दालो जो वसक भेगन नि भति चाहिँ भेगन चाहिँ जी चाहिँ छ एनिमल राइट्स एक्टिभिस्ट न ख हजुर त्यो चाहिँ थ पशुपन्छी बिन त न छ अधिकार बिमाल इम त नि छ इम त न दुख पीडा जी पिनु न ख ठीक माले इम त न वे अधिकार बिमाल ल्या जी हजुर न 5-6 वर्ष चाहिँ जुला जी आन्सर नो हजुर 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 अहिले मेन्टल हेल्थ बारे न भतिभति मेन्टल हेल्थ चाहिँ के छ अब ठाउँको चाहिँ युआईए खास अन्डरै हो यता हामीहरुको ब्र्याकेट चाहिँ योको बिन त चाहिँ थो छियाओ मतलब छियान्चनो आगा जिता खलाटन जिता बामा पिना ब कि पर्याना प खसेनी उली या थै पछि अफी मुखो अब सँगसँगै गेरासा अब फुका पास पिया यो थ युवा पिला प्याउन चोंदै फुका थ लाइफ बिजी छ नि हजुर अथे जे अब नाच्दैन अब जेनेरेसन डिफरेन्ट छ एजिया छ अब हैन व खमिले जिया छ नि मखो मतलब इम त या मास्टर अवसर मिने म ज्याजुले मेन्टल हेल्थ न अथे खया दिया छ हुँदु न हैन जिना बान बच्चा वो चाहिँ बच्चा भलन्टियर ख मन अथे yana चाहिँ मेन्टल हेल्थ न सपोर्ट ग्रुप अथे बच्चा बच्चा yana हरुका जुजु एसा ठौ ए आमालिका पहिला चाहिँ वेभ नि चाहिँ सुरु आयो मलाई हजुर मोस्टली चाहिँ यङ जेनेरेसन त्यो ठाउँको नै विचार छु दु हजुर हजुर आबिस पिन्यु चाहिँ गेना उनी सोच दु हजुर अहिले उके साथ साथै चाहिँ लास्ट डे चाहिँ नतिन छु मेन्टल हेल्थ खौ होला मलाई जिसन चाहिँ पुलाउ जेनेरेसन पिना ब मलाई उको बिन सम्झेना अथवा मिलेना चाहिँ गेना वन फेरा चाहिँ लास्ट डे पति चाहिँ खला फर्स्ट डे छ वेभ वे खलाला गबले नि चाहिँ यानो ए हजुर एक्सपीरियन्स पति चाहिँ भसा गेज लासा दाइतो लासा हैन मस्त अब टिनेज जी ढंगा अठे ढंगा अथवा एडोलेसेन्स है या हुन चबे कलेज शेर ढंगा कि कलेज जिया पुना चलबे चाहिँ हजुर मस्त म त छ्याउ कल्लीपा छ्याउ मलाई इपि थयु इच्छा पुरा जुकी मजु या सिया चनि मखो नि एकदम कन्फ्युजन जिया चनि जुल जिना अबले गेज लासा जु अब ए लेभल चाहिँ आउँछ ए लेभल से सट्टा चाहिँ का छ्याउ दिया मसु का ब्याचलर छ बनमा दिया छ ब्याचलर बनाउँछु ल तर अब कम्प्लिट जिन ढंगा चाहिँ जी चाहिँ छ्याउले दिया चाहिँ हजुर अबले चाहिँ करियर से टाइम आथे जुबले चाहिँ त्यो चाहिँ राइटिङ है भन्छ इन्ट्रेस्ट टु जुबले चाहिँ जी अहिले अबले चाहिँ वेब म्यागजिन अप्लाई हैन अब वसै हजुर खास कम्प्युटर जो डिग्री जुनि उके जान्छ न हो तर इच्छा मरेया चाहिँ अहिले वेब सुर्यान हजुर अबले छिया मको त खाली चुएजको मास्टर हो हैन त आफ्ना था ब्लगिङ दिया छ अबले चाहिँ 2015 टी अबले चाहिँ भन्छ सुर्यान ख थै ब्लग चेउ छ हैन थोच चाहिँ हैन अंग्रेजीले हैन हजुर अबले चाहिँ हजुर हजुर आना यो चाहिँ अंग्रेजी ख मेरो भाषा चाहिँ अब उली बालक सिप मरु जुनि लि मजु तर यसा अब अबले चाहिँ ट्रेजौ जुनि वे छे बरु ट्रेन आएन करियर या फै कि दिया हजुर अबले वे अवसर वे टाइम हैन गेरा छ युथ पिसा छुयामा दिया चाहिँ यो कुन पिसा चाहिँ दाइ जुनि ख अबले चाहिँ नापान चाहिँ दैने छु बजा
एक्सपिरियन्स मुनि पिङ किन किसना गए हैन युथ देश देखियो ख ठिक रहेछ न हजुर अबले चाहिँ भन्छ एकदमै छौ टाइममा चाहिँ एकदम स्ट्राइक जम खतो आ जी याए माला मलाई कम्प्युटर फिल्डले चाहिँ जो योको इन्ट्रेस्ट मरु जुले मलाई वो जी चाहिँ जी पास पिसा चाहिँ गयो बाला कान्छ न तर जो इच्छा है मरु छु ए हजुर ओके बरु मको त युथे छुयामा त जु र ओके ठ्याक्क स्किल चाहिँ जु मिले जुदा छ चुए मास्टर हो त हजुर त्यो चुए माउनु जुल वे चाहिँ युथ म्यागजिन जुल अझै थो जेनेरेसन छ अझै नापै जेनेरेसन दाइ जेनेरेसन ने अझै शुज वे गयो टर इम्प्याक्ट आउट हैन अठैले ओके चाहिँ अप्लाई हैन अले एज ल अले अन चुए सुरु जुल अठै यहाँ चाहिँ अले बजा 4 इयर्स तक जाएन हैन मेन चाहिँ अब कन्टेन्ट क्रिएटर त हामीले जुल अब यो कन्टेन्ट क्रिएटर त मजले कन्टेन्ट क्रिएटर त हामी चाहिँ जिता गेल जुल छ इप्सा चाहिँ छु इन्फर्मेसन क्या हो अहिले बालक प्रेजेन्ट आउट हैछ जुल तर थो चाहिँ बच्चा सेमी जर्नलिज्म भएका जी मतलब सेमी जर्नलिज्म छादा होता छ जिसा मुनम पिन त नाप्ला ना है हजुर इमदरे एक्सप्रेसन याना मतलब नापाय रिसर्च छ कया जुल अहिले इन्टरनेट गुल इन्फर्मेसन त ल फुक्का का हो इन्फर्मेसन खास नेपाली पनि हाने एकदम यो कुन दैमको छ तर गलेले अबले न सोशल मिडिया वाला बच्चा चले जिदु को याना बच्चा इन्फर्मेसन क्या हुँगा अहिले वो मुन त नाप्ला ना है यासा चाहिँ वो एक्चुअल प्रश्न या जुल मतलब त्यो कन्भर्सेसन जी बेला बच्चा म्योमे खाले वो मुनि बारे सिधै नि वे कुरा बारे चाहिँ याना मलाई अहिले गुङु चाहिँ भजा एकदम इन डेप्थ पिस त न भजा याना अहिले अब एआई चाहिँ इम्प्रुभ जुजु न अठे याना छ अहिले यो स्पेशल जो बिट चाहिँ म्युजिक बिट ख मलाई हजुर ओके अबले चाहिँ भजा टटरौ साक वेभ होला भजा अलरेडी एस्टाब्लिश्ड भजा एकदमै जुजु नि एकदम पपुलर नेपाली पप कल्चर रे त पपुलर कल्चर त भनौं न पप कल्चर ला छ वी विल चाहिँ फुक यो कुथे टप म्युजिशियन्स त बिन्त मतलब ब्यान्ड बिन्त अठे याना हजुर अहिले जो त थ त खास त युथ बिन्दामा इन्ट्रेस्ट जुदु नि हजुर म्यो न युथ कल्चर बिजिफु कायाकिङ जिफु हैन अर लाइक स्केटबोर्डिङ जुल एउटा फुक कल्चर टु फुक पकेट चाहिँ हजुर सर उना चाहिँ इपिना खलाना इपिने एक्सपीरियन्स का या हजुर इपिने इनके इपिने स्टोरी त आबो बेसिकली ताबे इम त जे पर्सनली वना नाप्लाना हजुर हजुर अलि वकन अब खलाबला याना चाहिँ वे चाहिँ छिस हजुर हजुर अबले ल खाली चुयोजको जुयो अबले यो कति चुयो अले अक्सिना याना जिपिङ के छ फोटो शूट है और ठे अबले चाहिँ भिडियो कन्टेन्ट चाहिँ अबले यो फोकसमा आएन अबले साकी म्यागजिन इज युज र हैन हजुर हजुर अले वो जना चाहिँ अब फोटो शूट है या हो गले अब जब इन्टरभ्यू एकाइ बेन के त छ थोन छ पर्सन इन्टरभ्यू चाहिँ मैले फोकस ग्रुप था यो कोही बिन्ता हया म अरे याना अब टोटल अफिसियल पिङ न उना न अठे याना खनेना याना चाहिँ जीरो रिपोर्टिङ है आउँदा रिपोर्टिङ ल छ हजुर इन रिपोर्टिङ है झुल्का हजुर हजुर आ वेभ थौंकने ला खास उली मरते जो ला वेभ छुचे जो कन्टिन्यू थोसे त गेज लास्ट थु प्रिन्ट मिडिया खन त खास अबले प्रिन्ट मिडिया पिन त ठाकै जुल छ भरा के त एकदम अब एडभर्टाइजमेन्ट याना रन ज्याचो न्युज रम इन्टरनेसनली चाहिँ दाइ गेजन गर्दा छ अब मिडिया उनलाई खलाइबे चाहिँ इप्सा चाहिँ अब सब्सक्रिप्सन मोडल ल्या ठेठेना नुनु वेले मतलब हजुर पिनी चाहिँ के छ अब कन्ट्रिब्युसन याना मतलब दैन छु चाहिँ अब रिपोर्टिङ आउँछ ठुली डोनेसन या जु ठेठेना डिफ्रेन्ट मोडल चाहिँ मिडिया त चले ज्याचो डु हजुर हजुर तर नेपाली किसे चाहिँ अब अझै अब एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ एरी ज्याचो अझ पेपर एडभर्टाइजमेन्ट चाहिँ गेजी दैदा छ अब अबले ठक्क सेट रेट जिनी छ र उयो सट्टा चाहिँ बरु अनलाइन मिडिया अनलाइन जस्तै एडभर्टाइजमेन्ट या हैन थि जुजु नि भन्छ एउटा यहाँ चाहिँ प्रिन्ट मिडिया त ठाकु जु ल हजुर वे स्ट्रगल ज्या चाहिँ अबले ल जितर अबले चाहिँ टोटिएट नु खजी म अबले अब बन्द त डिस्कन्टिन्यू ज्या चाहिँ अबले हजुर अझै न आला इभेन्ट चाहिँ यहाँ चाहिँ डु तर वे अब ठाकु जुनी चाहिँ भन्छ छिजलका अले आ न आबिस कनेक्ट जोजनो दुकी टोटिएट नु वेभ अलवला 2020 ले ठक्क कोभिड आयो जिसा अपडेट टुटो ख हजुर छाकी जिसा गेजल ला साजु अबले मास्टर्स न शियाला अले जिता पचा न्यू एडभेन्चर मतलब हजुर दैन लासा है व 26 जिस स्टिक जु सका अले गेजल लासा जिन रिपोर्टिङ चाहिँ आन्सर हो ल हजुर रिपोर्टिङ आया जिम जु मास्टर चाहिँ डेभलपमेन्ट आया हो ल अले वचा जिता चाहिँ वन्टा चाहिँ नेफिकी त नापासा वनमा चाहिँ गयो असि जिउ छु हा थे वनमाला एक्जाम बिमाल थे जिउ तर लिपा चाहिँ बच्चा टाइम जिंगा चाहिँ ए थो बनियो होला इन्ट्रेस्टिङ खनी खै इन्ट्रेस्टिङ चीज बन ला नेफी खनी दिया अथे डेभलपमेन्ट सेक्टर उन बच्चा ले डेभलपमेन्ट सेक्टर तिर लागि जुबले अब चाहिँ टोटल जुलामा हजुर ले गले चाहिँ गेपन गेज लासा अब युथ कल्चर आइबे गलेले आज तो मिस सब पेजेंट्स आउँ जुल न पेजेंट्स अहिले टेक्नोलोजी खतर जुल यो को चीज फुक युथ कल्चर जिन यङ हुनु पनि फुक चीज इन्ट्रेस्ट मरु जुल मतलब अबले तर वो चाहिँ जी अलि डेल्भ भएर अबले तर लिपा चाहिँ अझै म्यौ चीज न छ चाहिँ अझै थप विथ जने नेक्स्ट ठ्याक्क म कि थप अझै चीज न सेसन माला दिया छ जी अहिले चाहिँ अहिले टोटल जुल अबले चाहिँ
जिन्ठो प्रोग्राम सूर्यानु न छाडा छे जस्तै छिसो अब छो पस्ले वन लाउ छिसो अनु छु ल न्या आउँछ छिसो छुछु ल गयौं क्वालिटी दु खन लाउ जको सिउ खनि हजुर मलाई अठे आ झुन ठंगु ने युट्युब एकदम पपुलर जेसो हुँदु तर झुन नेवा कार्यक्रम उली मरु छु हजुर मरु नि अब वन जिन छौ आठो हयुए नो जेनेरेसन आछि युथ बिन त अट्र्याक्ट याउ लागि ख मलाई आठो चाहिँ यहाँ आबिसु विचार ह आछि म नो पिनु सोच चाहिँ गयौं दु मलाई आज नाचा ढासे फुकेस्याला युथ त न्यनेमा ढाइछु नि तर त म ज्याज हुन्छु व्यवहार चाहिँ मलाई अथवा छिपि युथ पिनसँग छिमो सोच गयौं दु अथवा फुलाउ जेनेरेसन थयौं प्लेटफर्म देख्बिउसा जिम त सिक अफिरा अयौं छु दुला प्लेटफर्म चाहिँ त्यही बाथे सोच तर भन्न हजुर थाकि बच्चा एकदम इन्डिभिजुअलिस्टिक त हैन हो सोसाइटीला ख तर के दाइस अब फुकेस्या थथैचको प्रमोट यान्छ नि स्याचा गब्ले वो छौ सपोर्ट न मास थाके जितना थकिमेसी विचार यो जो आइडिया त यो दु नाइन थन प्लेटफर्म म सटु छ जितना त्याट छि प्लेटफर्म हो हजुर थै भिडियो न रे यहाँ सट्टा चाहिँ त्यो गुगलमा म छापिँदै अलिअलि राइट प्लेटफर्म दैछ नि भएको छ थाके जिउ प्लेटफर्म जि छुच्या चाकला चाहिँ जिउ चाहिँ ऑडियन्स जि त दैथे जाथे एउटा थौ अत मिडिया नो काइन्ड अफ न्यू मिडिया थे ले जुल्की हजुर दै यु अलरेडी डु असि ऑडियन्स पनि त छौ नु चीज भइ नि छ हैन ए गु ऑडियन्स चाहिँ अब बज सिनियर पनि डु ड्या वो पिस अझ यङ पनि न बज आइडिया वेज न मन अरे जितन चाहिँ वे मेन स्ट्रीम मिडिया ताले थे बज थ न्यू मिडिया न छौ प्लेटफर्म चाहिँ ए माथे छ जि त फुला पनि उला छौ ग्रुप पोजिटिभ ग्रुपिजम दाइ मलाई जे चाहिँ फुला पनि छौ सङ दैछु नि छु न्यामी छु न मलाई याका चाहिँ याले न्याउन ठाकुइरा जु चाहिँ पहिला छौ ट्रेन्ड आयो सङ मायामा सङ जुला भटी चाहिँ थयो वजन दै तका अयो सोच दु मलाई आ नु पिनु न छिमो एकदमै विचार बाला तर छिपि वा हान फुलाउ सँगै वनले विचार मिले मजु खनि छु हजुर छिमो टेक्नोलोजी हिसाब मेवे छौ कन्सेप्ट दैछु नि आ फुलाउ चाहिँ जिउ रुल्स रेगुलेसन सँग त्यो मेवे जछु नि मलाई के जी धाटे नु चाहिँ आ नु पिन छिपिथे न्या पिनु जेनेरेसन भिन त मलाई आ छु थयो सङ गाठो चाहिँ नु पिनु सङ नि बरु छिमते चाहिँ जिमसँग पुलाउ सँग छुया माल त्यो चाहिँ जिमो अन्डरले चुना चाहिँ ज्या मक्की छिमसँग छुया फु या हजुर हजुर त अयु छु प्लेटफर्म बिउसला झन् बालात नि हजुर त्यो उला माया माली छादा सा जी वेवे ज्याबले खलारा मलाई अबले यो कुबिसा चाहिँ गेट आउट छ जिथो सेल्फ लर्न यानो कोइ दा इप्स प्राइड अदि यही छु तर के दाछ मेबी देसी गुनु बि खलारले चाहिँ त नापान चाहिँ त चाहिँ छौ प्लेटफर्म डेका टाउजुले इप्स एकदम बेसिक कन्सेसन छु नि होला थन्छ मुनु बिसा चाहिँ भज लेट स्टेज थन प्र्याक्टिस हैन होला थेनाला मजिलो का जो इन्ट्रेस्ट छ ख दे यही छु ओके वो अलरेडी छ एस्टाब्लिश एन्ड जुसा चाहिँ त मुनु त सुरु याट न कन्टिन्यू याट न मलाई जी अब्युज ल ओके ए सङ सङ चाहिँ मा तर अगे नाना चाहिँ गे धाछ वो चाहिँ इट्स एस्टाब्लिश त एमयू ख तर वो के दुनी चंगुना आज नुनु चीज या चाहिँ फुका ना यङ मुनु न यामा छ इबिस वो सिनियर जुन एक्सपीरियन्स मुनु बिसा चाहिँ एज एन एडभाइजर ला बि चनेमा छ कि यङ मुनु बिसा हाने एकदम इमच्योर न ज्या छुनी छ अब एक्सपीरियन्स हजुर दैमखु हैन वो योको चीज सी मखु योको चीज शन माली तर एक्सपीरियन्स मुनु बिसा गे ख जि त छ थौ अलरेडी छौ एक्सपीरियन्स जुजु नि वस्या नु चीज बोला छ का थो छु थ दिया बजा ठाकु या छुनी छ अच्छा थे पडकास्ट सुन्जा बजा एलर मुनु बिसा न सूर्य ख छ हैन इमतना यङ मुनु बिनला इनपुट माली नि छ टेक्निकल जा या एकदम परिवर्तन जो चीज आउली छ उली बालाको परिवर्तन उली थै पेस याफैमा गयो जुनी एथे चाहिँ त्यही निमेसो कम्बिनेसन जुला चाहिँ खास यने उली थे जसु जित आला उ जुए माल्ने ला हजुर हजुर नकिन आबिसमा खला होथे फुला बिनु ला एक्सपीरियन्स एकदमै बालाई माला तर टेक्नोलोजी ला नु मनुए माला हावेको पिछो ठंको ने जिउ नु टेक्नोलोजी सिनु रहला पसिबल ल जु माला तर सिके ठाक नि बरु उके सता वेको पनि एक्सपीरियन्स शेयर हाट बरु छिमसँग छुया फुका हजुर तका जिते छो आरएनडी डिपार्टमेन्ट हाटे मलाई ओन्ली टोट बिल होला हजुर मलाई छिपिते यहाँ पनि न्यू जेनेरेसन ला थमेसा 100% बि हजुर मक्सा वेको पिछो पहिला थे छौ जिमो सङ ख जिमो फोटो नेम दु ठुके चुना या टाइप लेला हजुर प्राय मनु त उके भटिबिति टापन भन्छु न्यू जेनेरेसन बि वो बोल चाहिँ थे खमिले मजुल की गेजी तासा जु खास मास्टर सेरा ओ पछ छ ख या बि मलाई हजुर अबले जी चाहिँ जु मास्टर चाहिँ जु छुके या न ख तासा चाहिँ त युथ कल्चर बि चाहिँ युवा पिन्द चाहिँ थो जी चाहिँ त्यो 11 12 अथे बन्छ बि मतलब ब्याचलर थिंक गर्दा त जी सुपर सँग न दासा चाहिँ
सिधो चाहिँ त्यहाँ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज अब यही नि आउन चाहिँ करियर डिग्री फैला दिया जी खास दिएन हो जी ठ्याक्क वो गेदा चाहिँ युवा पनि वो ट्यालेन्ट दै नि छ अब क्लास 9 10 अठे जुबले अझ मजाम लेन चाहिँ छु ट्यालेन्ट दै जी वो कन्टिन्यू या कि म या हैन छु ज्यासम्म स्पोर्ट्स पर्सन जुसा विता चाहिँ लिपा थेस एज अ स्पोर्ट्स पर्सन चाहिँ करियर डिग्री फुकी म फु अठे या न तर जो रिसर्च एबेला अब गेदा छ यहाँले चाहिँ आई थिंक रिसर्च बेस्ट कुरा चाहिँ खज गेदा छ छौक चीज ख पत्ता लगे या चौबे म्यू चीज पत्ता लगे जी नि ए हजुर अहिले चाहिँ जी छु ख सौसिल लाछ चाहिँ सुजा मुनु बिस सब चीज अर्गनाइजरहरु तर बालको अर्गनाइजर मरा मुरुस चाहिँ मुनु बिस हा वो प्रोग्रामला वो कलेज प्रोग्रामला ठेख मतलब यही मको छ सुजा दैन चाहिँ का त कम्प्युटर टेक्नोलोजी दे सुजा छ नु प्रोग्राम दे चाहिँ ताल तर वो स्टुडेन्ट पनि हुन अबे चाहिँ प्रोग्राम इफेक्टिभ मजल झनुकै इन्ट्रेस्टै हुनी छ ए जुनी के दाछ इपिन त चाहिँ अर्गनाइज अपर्चुनिटीजको बिमो कि त बालको अर्गनाइज न यामा छ हजुर अले अथवा आई थिंक ड्यू केसेस के जुलसा मचाबले न जिवा दैन दुबिने म्युजिक एजुकेसन डान्स अथवा एक्स्ट्रा करिकुलर्स एउटा अपर्चुनिटी भ्यू छ न बालाको वो चाहिँ अपर्चुनिटी मडेकल हैन झन् इन्ट्रेस्ट न गुमेजी छ दुमेस त न गुमेजी छ अहिले यहाँ केसेस के थाल्छ वो चाहिँ अब यङ अब भन्छ टरो जेनेरेसन मुनि बिसन म्यू जेनेरेसन हो ओल्डर बिसन छ अवसर दिएको छ न यङ पनि हेल्प काया चाहिँ वो प्रोग्राम दिएको छ अझ इफेक्टिभ छ जिगिना वसा बाले आविसले छौ एक्सपीरियन्स दिए होला मलाई आविस न डिफरेन्ट फिल्डले कन्टिन्युटी आन्छु हुँदुनी मलाई वो हिसाबमा आविसु एक्सपीरियन्स हिसाबमा हजुर आविसु उमेर अथवा आविसु उमेर चाहिँ कोही पनि त चाहिँ आछि भटी थेना वसा बालाई ए हजुर मलाई छु मेसेज होला आयो मेसेज ला फर्स्ट कुरा चाहिँ खच के दाछ इन्ट्रेस्ट आउँदै वो चीज दै मतलब हजुर 6 पोइन्ट हो है अले दैन नाच असि दाइ थियो यो पनि त यो को आइडिया पनि 6 जम्प पेन चाहिँ 6 जम्प पेन चाहिँ आई थिंक वो चाहिँ छाना जम्प पे दाछ चाहिँ 6 आइडिया वइ इन्ट्रेस्ट वइ तर उही त वो इच्छा वो पूरा मजुल ल्या वो म्यू चीज है नि सुनजा दाइ जिता 6 चीज जिसु चाहिँ म्युजिक आमा ल अले बामा बिस या टीचर बिस या समाज चाहिँ थो थेना सुजी दे ढाल्ला वो इन्ट्रेस्ट में से जेन्युइन इन्ट्रेस्ट वो चीज है वो टोटा म्यू चीज है हुनी डिमोटिवेट जुल वो चीज है ना मेमे सन म्यू चीज नु चीज याना जुल उ के डिमोटिवेट याले जिया छ नि उ के छ बच्चा प्लेटफर्म चाहिँ आयो चाहिँ बच्चा हेल्प दुसा होला आउट चाहिँ जुल्ला चाहिँ वो अझै हने हुन फेज त उही त वो बच्चा मेन्टल स्ट्रेन्थ पर्सिस्टेन्ट जिता नि वो या त न चाहिँ वो चाहिँ बच्चा दितु चाहिँ गलेले डिमोटिवेट जुसा न कन्टिन्यू याना याना जिमाली जिता के दाछ जितो नापा विचार के दाछ नेपाली चाहिँ थे खजी दिया छ नहुछु हजुर तर जिता अब पडकास्ट एउटा भन्छ यो कोही याना अहिले थो यो को क्रिएटिभ मुनुपी हैन पडकास्ट नि बे चाहिँ हजुर इज दाछ थन वर्ल्ड एकदमै टप दुनिया फिल्म डाइरेक्टर्स जो कि एक्टर्स जो कि यहाँ म्युजिशियन्स हुन हजुर फोकस त न समाज चाहिँ यहाँ ब्ले नै यहाँ ब्ले असिन दाइ खनि छ थ फै मखो ससा बालापी मिपिएन दु त्यो सट्टा बोरु म्यो करियर या दाइ खनि मन तर वो छौ चाहिँ याना किन्यु त नि ओके दासा थे माइक वया का जी या नका छ दा याद दुला दे रिभेन्ज का सर्ट मखो मन तर याना केना चाहिँ जिना याफु का थो याद चाहिँ मुनु बिनु आफै पर्सपेक्टिभ चाहिँ मन इबो मुनु बिस का ए दे आए वो त नि वो इमता चाहिँ केने माउ खनि छु ओके थो गलेले एकदमै दिक्कत जिउन जी हैन दिक्कत जुसाना पर्सिस्टेन्ट याना चना चाहिँ वो चाहिँ एकदम याब्ले केने माखनी छु याना केना उखन वेला जिन अनसम आर्टिस्ट नभा रिया बजे चारे वे गर्न आफ्नो खल्ला बला जुबले वे गर्न न थोय टाइटल छु तुगे द यङ ते एकदम सोच एकदम बालाटा मला हजुर पहिला नि चाहिँ ढ्याउ म कि पहिला थमेसे याना उ सिरे हुँगा याना किन्यो मला थोय जाए किन्यो हजुर मला भाइना ढ्याट्नु वे गर्नेला वे त अगे दास त्यो थस तोरो जेनेरेसन चाहिँ जी बच्चा त प्रब्लमै दा मतलब के दास इट्स अ प्रोटेक्टिभ जिउ ख मतलब जिउ भिन्सापी ख जिपिनु क्यापी ख इम त सुरक्षा बीमा मतलब हजुर इम त चाहिँ दिसा चाहिँ थो ठाकुर नि छ त क्रिएटिभ करियर हो त्यो क्रिएटिभ करियरले चाहिँ उनी सट्टा चाहिँ बड छिपी बालाको भ नर्मल थे जागिर जुका मतलब बैंक आउ खकी या डक्टर खकी इन्जिनियर खकी अटलिस्ट सेक्योरेज नि तर सब सेक्योर एक्ज्याक्टली सेक्योर जिम कुतुके आफ्नो मेहनत यामा जुल मतलब गलेमले त एकदम चान्स न इन्भल्भ छु यो मुनि बिसा दाइजौ दुसो क्रिएटिभ मुनिले रिसर्च आइले यो कुसा के दाइजौ दुसा छ हजुर सुजा दाइवजी या निमेष छक्ले 6 दिन मे लिकाट हो हजुर दाइ चाहिँ हिट जुल जिउ चाहिँ हिट म जिफु छु हैन ए जुल दाइ कोरे चाहिँ छक्ला छटाटेन जिउ चाहिँ का जुल न छ इन्भेस्ट याद हुनु जुल
वो अप्सर या गौले वो एक मिलियन मजिया ना गे ना यो चान्स न भन्छ इन्भल्भ जुसो ए जुनिया चाहिँ वो चाहिँ आर्टिस्ट एज अ आर्ट चाहिँ आर्टिस्ट चाहिँ फुको करियर है मतलब आर्टिस्ट हबे जितो म्युजिशियन्स न या एक्जाम्पल चाहिँ एज अ होल ब्रैकेट हेबे चाहिँ यो प्रोड्युस या जुला नि डिस्कभर जिसो भन्छ ए जुनि वो चाहिँ छौ चाहिँ पर्सिस्टेन्टली मतलब छ यो ऑडियन्स मोरु छना याना छनमा गब्लेले गेना जिताइ दासा चाहिँ छुजा चाहिँ सम म्युजिशियन हो म चाहिँ एकदम बाला 5-6 वटा गीत मेलिकान ल तर वो लाइमलाइट वो ये मको छु तर छक्ला अलि चाहिँ का 10औं व्यू चाहिँ मे चाहिँ छक्ला हिट जुला चाहिँ अहिले मुनि बिस यो लुने चाहिँ ल म्युजिक सेयर हुँगे मतलब अहिले ए वाला खयो बाला खने आफ्नो दिस नोटिस कम आयो ख जुला उके थो बच्चा क्रिएटिभ फिल्ड चाहिँ सक्सेस डिजा चाहिँ प्रोड्युस एना कन्टिन्युटी बिया छन् माला म नापाई जमाना चाहिँ यो को अठे आर्टिस्ट त दुछु नापा चाहिँ के दासा वो एक मिडिया एकदम स्लो छ नि नापा सोशल मिडिया मरुले नापाई मिडिया ने चाहिँ गेटु लासा ए का थो एक महिना यो थुथुली बोला मतलब एक महिना का थुलथुल जना चाहिँ थो शोले थुल जना मुनु बोला जला अब यो 5-6 वटा एल्बम लिकाड हुँगा नि डिस्कभर जिया चाहिँ जुल आई जमाना चाहिँ गेज लै दासा चाहिँ अब 6 मुनु का फर्स्ट सङ छ एकदम हिट जुल हो अहिले वित चाहिँ खुसी जुल म आज समे हिट जुल अब यो त के प्रेसर चाहिँ दासा जुका मेरो मेलिकामा हो थो बाला लिकामा ल म मलिकाट ल्या मुनि बिसर अब बाला उली स्ट्यान्डर्ड मिट मजुल हैन थो गयो होला हुना पाइ यो बाला अठरी अब वित अब प्रेसर जुल्छु वो मुनि के एक्सपीरियन्स मोरु वो के दैस अब फर गले चाहिँ बिगिनर्स लक हैन अठैन वीके त सिप दुसा न वो पॉलिश ज्या चुनी मको छु ओके वो मुनि न चाहिँ के दासा वो 6 हिट मे जिंगा मेयो लिकाफ म फया वो न डिमोटिवेट जिफु जिता चाहिँ के छ दासा एज एन आर्टिस्ट वो फर्स्ट हिट झने छौ कर्स थियो जुल हजुर साके मेमो लिकामा तर अब जिजा 10 वटा मे लिका न अहिले 6 लिपाई हिट जुला चाहिँ यो अनुभव न वेट हुन्छ नि सर होला म फोकस हिट हुँगी म जि गुली चक चाहिँ एमटीभी हेर्नुले यान चुनाउ जुल जो आर्ट जि थुलीमा चाहिँ एक्जिबिसन ए डिस्प्ले यान हुने सानो मुनु नोटिस मया तर आइएले चाहिँ मुनु बिसर आ नोटिस आउ जुल ए जुनी चाहिँ थो फिलले चाहिँ भन्छ थो एकदम क्विक थो आर्ट एज अ फिल चाहिँ एकदम क्विक यो असि अब्जर्भ असि ऑडियन्स सट्टा चाहिँ याना चोला चाहिँ आई थिंक छौजी चाहिँ हेल्पफुल अहिले वे कहा छ त्यो समाज चाहिँ हामीले नै वो बजा ठाकुए कि मतलब अब वो चाहिँ तर पर्सिस्ट याया मा बिचारे चाहिँ समाज न छोला भाइन नाचा ढाल्नी थै मस्ते त चाहिँ माया नहुने जुल मला माया भने अच्छा केले एकदम स्ट्रगल यामाली हो न ख ले नक्तिन जुन भाइन एकदम स्ट्रगल खनात नि मला भाइ पनि उमेरे स्ट्रगल वर्ड हावे छ अपर्च्युनिटी खछु मला किन धाइनी जिला ठाउँ स्ट्रगल ल्याना स्ट्रगल ल्याना धाइनी जि धाइ मेन स्ट्रगल धाइवे वर्ड हावे छ चान्स छ जित अपर्च्युनिटी खनि मलाई यदि अब स्ट्रगल या माउ धाइवे विथ अपर्च्युनिटी म खछु म गुली स्ट्रगल ल्या त मला उले अब ठाउँ नि खनि हजुर स्ट्रगल चाहिँ के धाइस तसी छुजन नु चीज मलाई याइ बे चाहिँ याबले न स्ट्रगल दै छ कि वो नापाई सुना यावेमहरु ए जुनी चाहिँ थो जिते भजा एन्टरप्रेन्योर ल भजा स्पिरिट न एक्सपीरियन्स हो बेज गेज लासा चाहिँ दिसा अलरेडी एक्जिस्टिङ चीज त कति छ चाहिँ प्रायोरिटी बिया चुनी छु वो तर दिसा छु अब सोचले अमेरिका अबले चन्द्रमा मुनु छैबे अबले नापा सुना यावेमहरु नि तर अबले मुनु छ त है नि कास त छुया हो त मलाई थुलीमा चाहिँ करोड इपिनो बजेट वेस्ट आउँदिया छ तर छक्कवर टेक्नोलोजी डेभलपमेन्ट यहाँ अब म चाहिँ गुली स्पेस टेक्नोलोजीले डेभलपमेन्ट याटा रेडिया छ नि ओके आई थिंक जो चाहिँ के थाहा यो चाहिँ अलरेडी चाहिँ मुनुसिङ प्लेयर आई थिंक एनी फिल्डले मलाई वो चाहिँ छ चाहिँ आत्ताको सुना मयानी छ गेना याफै दिया चाहिँ वो ए जी खरिजु मोला हमेशा या मफसा थय मस्तेसन पनि याफै वनो सोजुल अलि म्यु चाहिँ आज झिन्नेवाटे यो खलासा हजुर झि पहिला जुन नेवाटे एकदम विकास जो टाइम है अबले अमेरिका राव देशै मर्ने नि हजुर हामीसँग गयो याक्न डेभलप जुल मलाई जि ठुके छु जोराटिनो रासे झिउ चाहिँ एकदम पुलाउ देश न जुल मलाई झिउ पुलाउ रीतिरिवाज यहाँ न तो भटिजा पौ खला छाडा चाहिँ चेन्ज मज हुने जी हुन छि अन नवीन दाइना खला बला जुबले वेकन छुडाला चाहिँ वेक पिन्छ भन्यु जुन कोर्स हो आटको भन्यु कोर्स न छोए खछु छु चेन्ज मजुनी जिमस छ नाज मास्टर्स यु खला नउले जिमस थेसिस देके मा मलाई जी मास्टर्स यु थेसिस देको बोले पहिला सुना देकोला मलाई इमो जिन थेसिस सोया मलाई फुको इमो स्टडी आना अलि उके थप आउ जिसो त्याबले उली उकेला छु जि जु इनपुट ला छु मजुला त्याबले वो नु आउटपुट छु मजु के नकिन पाइपिन्छ रिसर्च आउला होला फुल्ली उके आउटपुट पाउँछ थोथिले थो
जितो गन कन्सेप्ट बिचा लो मला मलाई तर के थाहा छ छु नो चीज डेभलप हे चाहिँ देखि चाहिँ न्यू थरी जिजो छौ चाहिँ इन्क्रिमेन्टल डेभलपमेन्ट त हिजो ल मलाई थो धाउ चाहिँ गे याद थाहा छ नापा अलरेडी छौ चीज ल अब के थप 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 या हुने हिजो ल मलाई अब छौ चाहिँ यो चाहिँ राइट टर्न अप्रोच त हिजो ल थो राइट टर्न अप्रोच धाउ चाहिँ के थाहा छ नापा थेना यान्टो डु तर चाहिँ नो वे न याम्बी दिया जुल छु अहिले गे चाहिँ थाहा छ जिस चाहिँ गबले त कचाहिँ इन्क्रिमेन्टल डेभलप हे चाहिँ वो भन्छ एकदम चिचिरो मार्जिन अझ इम्प्रुभ ज्या छ हिजो ल तर एकदमै भन्छ गुड यसै छ भन्छ विकसित त्यान्छौँ साँच्चै गे थाहा छ जी थौ टेक्निक इन्भेन्ट या नो चीज या बि दिया नि मेन ड्रिम हजुर हजुर जस्तै भाइन मास्टर स्यान्छौँ मलाई भाइन मास्टर स्याबले जी मास्टर स्याबले छु फरक दाइबले मलाई जी मास्टर स्याबले चाहिँ जिमो चाहिँ सेनेटरी गेट हासे सर पिन्छ सेन्यु हे मलाई छिमसो नो ठासे वना पुरा छिमसो 100% रिसर्च याममा मलाई पहिला गुलिन रिसर्च एन्टोडु लाइब्रेरी हुँ मलाई यो कोही दे रिसर्च उके छन् त छु यो उके मेन बेसला फुगो उके दे मलाई छन् त माउपट्टि फुगो नलेज उके दे ठाउँको नि छुछु ख डेट भटी चाहिँ अपडेट याना एना चाहिँ यासा जुरा जुल्छ वट हेउला छु फुगो सेकेन्डरी रिसर्चको जुला हजुर अब प्राइम भाइपिन्छ नक्तिनी यावट हेउला प्राइमरी फुगोला थमेसा रिसर्च याना यावट हेउला मेन माउला पो ख नि हजुर साथीहरुले मास्टर्स धाबलेला छौ टप लेभलले जुल हजुर हजुर वला जुए माउ मखला हजुर तर के थाहा वो जुल्की चाहिँ याबले वो अच्छे वे खजुल्छु छुचा दाइया मे खला मलाई हजुर छौ एकदम पपुलर मेड हो जी वे मे जी छौ फेस्टिभल हाल्ला चाहिँ ठक्क मुनि चाहिँ के एक्सपेक्टेसन यही छ का थो मे थेरानु थो ओरिजिनल बाला थोला गेना मे आओ अठे जी तर जी चाहिँ जी एज अ फुल ओरिजिनल जी जुल्ला चाहिँ हजुर यसला जु भावना न पोखे जी मलाई अले जु थौ स्टाइल न वेबे एतो सु स्टाइल ले यो का उ स्टाइल खनिका दिया थौ एस्टाब्लिश है नि हजुर वो अप्रोच चाहिँ भचा माउ दुखे छ छु क्रिएटिभिटी ढावे त के थाहा छ थो 0 to 1 ढाठे छु 0 ढाउ त नापा दयमहरु आज थो डट दिया छु आथो क्रिएटिभिटी खलाई जे छ भन्छ यो कोही हामीले एक्जाम्पल भ्यू चाहिँ के थाहा छ चाहिँ स्केटबोर्डिङ यो छ एक्जाम्पल बिहा मलाई हजुर के थाहा छ नापा स्केटबोर्डिङ धाउँछ के थाहा छ अब समुद्रले जाले आउँछ नि अहिले चाहिँ अब राइड आयो अहिले घुम मुनु बिच गे थाहा छ वे कन्सेप्ट आएको छ बोर्ड चाहिँ चक्का छ त्यही बेला अहिले एउटा स्केटबोर्ड डेकलका अहिले बिस्तारै बिस्तारै वो चाहिँ स्केटबोर्ड चाहिँ अठे हबी ठेचको ज्या छ हो गुडी चको ज्या छ नि तर मुनु बिचमा बिस्तारै वो पसले म्यु सुरु आटा अहिले स्केट कम्पिटिसन आयो भनेर सुरु आटा कासु फास्ट हुनु फुरिया ले स्केटबोर्ड न परिवर्तन जुल हैन बोर्ड यु साइज अहिले वो चक्का आउन पनि पनि व्हील आउन परिवर्तन जुल जुजो स्केट कम्पिटिसन जुजो चाहिँ गेजुला छ अब पसले न म्यु जुजोले चाहिँ भन्छ स्पोन्सर आउन वेब्स ल अहिले छ म्यागजिन नै स्पेशल लुक अब थ्रासर हाउसको डु न उछिङ हैन यो म्यागजिन आयो वया चाहिँ ए का थु स्केटबोर्ड यो थाहा न बारे एक्सक्लुसिभ छ वला ओडंग कम्पिटिसन जन टराउँछ ल लिपा अब मुनि स्केटबोर्ड एबिन भिडियो का आउ सुरु जुल आउ फिल्म का उठे यहाँ उठे साथ स्केटबोर्डिङ भिडियो आयो क्या जुल म अहिले जुजो एकदम इन्टरनेसनल टेलिभाइज छ सो बने जस्तो के थाहा छ थो इन्डस्ट्री आउँदा चाहिँ कुन 6 पोइन्ट चाहिँ एकदमै सुरु दयमहरु छु तर मुनुसँग उता चाहिँ छ अवसर काया चाहिँ छ डेभलपमेन्ट छ डेको जुल छ ठासे ठेंगल ठासे ठेंगल छ तिमी हाम्रो मस्त मजाले ओले रेस्लिङ नो सेउ ख मतलब हैन न सोयाजी रेस्लिङ न के थाहा छ नापा एकदम चिरो छु थठ प्राइभेट इभेन्ट त कतै जिया छु नि तर विटन अब छ मुनुसँग इन्भेस्ट हैन चाहिँ त्यो इन्टरटेनमेन्ट या त्यो ब्रोडकास्ट या स्टोरी टेल या दाइ वो चाहिँ छुए मोरो चीज त चिरो चीज त टरन्टीको छु त वे दिस इज के अथवा नेपालले न एकदमै प्रब्लम दा हो यो युथ मी प्या हुन्छ न्यूज र त वो युथ मी इनोभेटिभ जिए थाहा छ हजुर सुतन को युथ त था युनिक था या मास्टर वे मलाई थेया धल्ला मखो थेया मखो जी बुतु कपसम हुन्छ थेया कपाल डाइया जी फुकी टाटु या कि पियर्सिङ या कि मलाई जी बचा जो एटिट्युड डिफरेंट या कि मलाई जी एकदम फनी आओ सोशल मिडिया थो बचा जी थोया फुड किन फुड या वो जोस जागर जुबिन त चाहिँ तर एकदमै चाहिँ का आज थोप भने मतलब अथवा अंग्रेजी एक्जाम भी थोप मैथ हुन्छ या मतलब जल्दी थुली मे पनि वो डिमान्ड खनि छ वो गुल्ली थो सब बनी नि त इन्ट्रान्स प्रिपरेसन छ वो त नि वो सैट टोफेल जुल आउन त खासै पनि थयो लाइफ स्किल चाहिँ इम्प्रुभ जो कि मजुले त्यहाँ वो जिम जिता जिसै चाहिँ उस खासै युज आइमको छु वो चाहिँ गेचको जुल छ सर्टेन क्वालिफिकेसन का या प्याउन युज गर्दै सोचे नि वो टाइम चाहिँ बरु इप्स चाहिँ बट एक्चुअल थयो इन्ट्रेस्ट चीज त चाहिँ बुके इन्भेस्ट या छ योको चीज आफै छ जिता चाहिँ जे पर्सन चाहिँ अब गब्लेना एक्जाम चाहिँ छे मबिया मलाई जिता चाहिँ छु फिल जुल छ वो टाइम चाहिँ अझै बालको उपयोग आइफु छ जी बरु योको चीज आफै दिया अफसर अछि विचार होला सो थो पुरो फ्री टाइम चाहिँ बोर्डम न हो चीज नै बोर्ड जुल चाहिँ एकदम सोशल मिडिया चल्या बानी दु वो चाहिँ भजा मामला उठे छ मलाई
सायद पर्सनली जी चाहिँ यो चीज इन्भेस्ट हैन छु सो चाहिँ इंटरेस्ट लाइक वो ट्राई याना छौ मतलब यहाँ जुल्की वो यो चीज त चाहिँ शन हैन तो दुनिया यो अंडरस्टैंडिंग है बजा गयो म्यो अंडरस्टैंडिंग ए थे खनी गनी तो थना थ्या जु खनी नि ए द्या सिका होइछु उगे के जस्तो अवसर आउ चाहिँ थनै देखिउ ख हैन तर वो याबले चाहिँ त नु चीज है पिन त चाहिँ विश्वासमय हो मतलब अविश्वास आउ ठठे याना चाहिँ थमेसाना भति चाहिँ स्टडी आन्सर माला ओ छु होले माला हजुर ठौकुनेला पहिला थिए मखु छिस युट्युब गुगल एजको सोच ह हजुर माला फुगन छि जु रिसर्च न अबले चाहिँ जिछु पत्ता लगाएर नि त सर त युट्युब वन एकदमै हेल्प खनि छु त चीज त छ नापायो जमाना चाहिँ छुचिस नुचिस आमाट कि अब ठनै ट्राई एन्सन माला हो न तथा युट्युब आएर यहाँ चाहिँ ठक्क ए थो टेक्निक थे जुनी थो थे जुनी द्या पनि जी चाहिँ यो कुथे चाहिँ म्युजिक इन्ट्रेस्ट जुनी चाहिँ जी वो गिटार सिनियो आयो फुक्क युट्युबमा सोया जी सेना चना हो न अबले चाहिँ नाबा स्केटबोर्ड भन्छ चलाइ एन्सन मे जी वो एक थेक हावालेको उडे आउ छ टिक सौ सेन्टर थावे गुले प्र्याक्टिस आबा आएको न युट्युबे सोल्ला वो थोथेना आउ मलाई थे मजुसा अबले चाहिँ सुमजिसु त अब जी चाहिँ बर्थडेले एकदमै जित चाहिँ बाज त स्केटबोर्ड माला दे हाइबिल हजुर तर वो भन्छ लुज आमा खनि छ लुज आट के चाहिँ बल्ल वो टर्न हुने खनि उले मसिउ जी छ मलाई बाना चाहिँ अबले न्यू स्केटबोर्ड यार छ बर्थडे छ यार मेरो बर्थडे नै यार हजुर अबले त जी छिएर वो चाहिँ थेना याउ ढ्या मसिउ छ इन्स्ट्रक्सन्स मरु आ चाहिँ युट्युबमा एकदमै अफुक भ्यू छ अब टिकटक न एकदमै झन् अझै इफेक्टिभ जुथे छ टिकटकमा यो कोही न्यू चीज त याउन चीज छन् फट्ने अब जित अलवेज छौ चाहिँ यहाँ ब्ल्याक जित छ डिससेटिस्फ्याक्सन दा मलाई गे जित छ छु चाहिँ या मासा पिनया मसिन हया यान्चन माल्नी थना नेपाली चाहिँ थन छुया फुलेर हो चाहिँ यहाँ ब्ल्याक एकदम छु दा वो चाहिँ अपर्च्युनिटीज दिसै त्यो अगे त सका क्रिएटिभ आफु छु चाहिँ प्रिन्टिङ मसिन धाले के दाइ मलाई चाइनाले गु जमाना अब प्रिन्टिङ मेसिन इप्सा थन डेकी ढुङ्गो जिसा थन चाहिँ अझै बिसा पिनम मसिन है यहाँ ब्लेड प्रिन्ट एन्ड सट्टा पर थनाया बरु सुरु यासा मलाई बरु चिरो उद्योग गना सूर्यना मसिन त मामा मसिन त यहाँ ब्लेड पिन हेमा यासा थन त बिना गुली इन्जिनियरिङ बन्छ बिदु नि इन्जिनियरिङ बन बिसा नै थय अपर्च्युनिटी चाहिँ इप्सा चाहिँ प्रोडक्सन छाय आमु फुले दिया चाहिँ त यहाँ ब्लेड छ क्वेशन जिया छु नि सु छाकी त अब ग्रेजुएट तर हजारौं इंजिनियरिङ ग्रेजुएट त दया छु नि हैन तर एकदमै फ्यु मुनुना चाहिँ छ एकदमै छ थयो इन्भेन्सन हाउ चाउँदै छ चाहिँ थ यात्री मोटरसाइकल आउँछ न यहाँ चाहिँ एटलिस्ट सुरुला जुन नि अथे हरेक फिल्डले चाहिँ मसिनरी आउँछ कि टेक्नोलोजी आउन थन चाहिँ युज हैन चाहिँ वो कलेङ चाहिँ गेट हावा थ माइक या फोन एक फोन थन कोठा चाहिँ जस्तो फुक टेक्नोलोजी हुन्छ फुक पिना चाहिँ होइछन् जुन नि तर थन चाहिँ एटलिस्ट थन 6 पोइन्टला सूर्य फेकी मतलब गेल छ त अब थ कोरिया जुल जापान जुल इपिथरे अथवा प्यानासोनिक स्यामसङ यहाँ न इपिन एकदमै भजला आला भजा टाइम जुल तर इप्स सूर्य आबले चाहिँ इप्स वो थन है जिप्स यामा द्या छ विचार ज्या छ त नि तर आयु युति भजा गे विचार जुल छ थन अवसरे मरु हैन बरु प्याउनी द्या हुन छ वो ध्यान हुन छ होला झुटो पोलिटिक्स याना एकदमै असर पर्यो जुल जस्तै नाचा युट्युब टिकटक यो खौ होला मलाई आउके भति छ खना ठौनी लखन टिकटक ब्यान न जुल मलाई वो चाहिँ सरकार एकदम मठुए खला जस्तै टिकटक नकिन भाइन ढाटेन एकदम अपर्च्युनिटीलाई युट्युब एसियन टिकटक उयो हुँगु मलाई ठाउँको नि ज्याए पिन्छ न फुकेस्तला उकेला एकदमै हेल्प जचौँ ख नि मलाई उके न नेगेटिभ पोइन्ट न ढु तर नेगेटिभ स्यानलाई एको स्वेबले पोजिटिभ न एकदम यो गए ढुनी थो वेथे जुल्छ जिउ भचा अपर्च्युनिटी जिउ चाहिँ छौची चाहिँ भचा चित्त मजे जु चाहिँ चित्त बुझे मजु जी चाहिँ हजुर अनुसन्धान याना का थो ख मलाई छुजा इप्स प्रब्लम रेकग्नाइज आट का थो प्रब्लम चाहिँ थो दुट्या छ हजुर इप्स के अनुसन्धान का थो डेटा न ठेटाइ थो दु जी थो जे सिल मलाई थना पत्ता लगे जुल थो ठ्याक्क एभिडेन्स दु अले याउड्या म याडा छु ए हजुर अथवा युनिभर्सिटी अथवा गेर हास ठाउँको नै अब टिकटक यो चीज जित खास अलि अब टिकटक युज भएन तर जी सिउ चाहिँ गेर हास इपनि एल्गोरिदममा यानो खयो बाला कि लाइन सुसन खराउ छु इन्ट्रेस्ट टु वेब चीज हुन्छ अनुसन्धान याना याना एभिडेन्स याना अलिकति याउ जसा छौ बाला छु एआई चाहिँ बेस्ट एक्जाम्पल खास टिकटक ख नि मलाई हजुर हजुर मेला टिकटक झिउ नेपाल झिउ देशमा डेगु मखु मलाई ओला पिनो वो ख मलाई ओसोला भ्यू चाइना भ्यू छ प्लेटफर्म जुल मलाई आ वो प्लेटफर्म इन्समा भ्यू छ उकेला छित एकदम फाइदा जुछु फाइदा जुएचुङली छिसो उके नतिन भाइन ढाटे बालको सर्वे याना उछु प्रब्लम बो उइ त हट्यामा होली मलाई छौला ठमेसे डेगु न मखु मलाई मेउला मेपिस डेगुली ठमेसे बरु छ्याजु मलाई ओइ सो ब्युरो खोलेना उके त
지금 프로블럼도 솔루션 말라 solve याव ख कि उके त बिहानै याव मलाई छौ मेरो छौ ठक्क जति याद होला छौ तपाईले म्युजिक रिपोर्टिङ एन्सनहरुले जिता छौ चाहिँ गेस्ट सर्भिस जिता छौ आर्टिकल चाहिँ सुचाइ दिन्छ नापा म्युजिक म्युजिशियन जिता गुली ठाको अले आर्ट गुली ठाको दे छौ यानबले चाहिँ छौ चीज छु याद होला चाहिँ नापा नापा चाहिँ मुनु पिछा एकदमै ड्रग्स परे जु दाइबे चाहिँ गेजु तासा अबले चाहिँ अवसरहरु हैन युवा पिङके एकदम एनर्जी दु छु या मास्टु हो तर एनर्जी अले तर अवसरै मोरले चाहिँ बिसना छ्याउ अब ड्रग्स लागे जुठे जुल हैन खाली दिमाग जबे हो शैतानको वास छैन अठे जुबले चाहिँ ड्रग्स लाइजर आ चाहिँ गेजु ला सब वे चीज चाहिँ अब छौ काइन्ड अफ एडिक्सन खनि छ बोर्डम जुल मतलब बोर्ड जुल छ्याउ दाइबे चाहिँ सोशल मिडिया चल्या हरिया वो जुल थुबुखे चाहिँ थो रिफ्लेक्सन चाहिँ एकै याना सोइबे चाहिँ थो देश अवसर मोरु जुनी है छुज्या सरकार या चीज चाहिँ राइटे खसा न अनुसन्धान याना छुज्या वे ख प्यावल हैन तर गेज लासा चाहिँ थो चाहिँ थो अवसर मोरु जुनी मुनि अझ सोशल मिडिया यान जसो दैनिक शुनी गुगु गुनु मुनि चाहिँ एकदमै गयो नि सुसु मुनि चाहिँ एकदमै इन्फ्लुएन्सर दिन सोसाइटीले इभन द ए अफ सोशल मिडिया स्टेट फुर्सदै दैमोखो न्यूज सँग चीज ज्या यान्छु नि ए यान्छु नि मला तर हाना गुल्ली मुनि के थयो फुर्सद दुगी त छ्या एनर्जी दु मला तर अवसर का अवसरै मवर जुन नि था त जित चाहिँ फ्री टाइम छ जित डिजर टाइम है नि मलाई एकदम माथे छ जइ त चाहिँ म अलि जे आ छ क्वेशन दिने मासु ल मलाई जस्तै आ त लेजर टाइम धाल अथवा युथ पिन हुने हजुर आविषणलाई थोय सम्बन्धी जान्छु हुँदो आ युथ पिन त जस्तै खाली दिमाग शैतानको वास्ता है नि ओ मजु कि त मलाई यदि उयो खाली दिमाग दियो छ आ युथ पिन त चाहिँ गयो जस्तै म्युजिक जुल स्पोर्ट्स जुल न्याउए छौ उयो पिन त यो चीज इन्भल्भ जुल होला खाली दिमाग लाइयो जुइमको मलाई तर ठ्याक्क ठो चीज चाहिँ सरकार अथवा जी इन्डिभिजुअली न घेना तयार जुइ माथे जो जी बच्चा एकदम बच्चा त रेडिकल है नि छौ आइडिया चाहिँ सोचेन दुजी चाहिँ के दासा नेपालले चाहिँ 6 दिन जायाओ कि अफ स्कुल हुने हो एक दिन जग्गा बिदाजी नि हैन उही सट्टा चाहिँ जिता चाहिँ के यामा छेचमा धासे चाहिँ 5 दिन यामा हैन अहिले 2 दिन चाहिँ बजा लिजर त फ्री टाइम त अठे त बिमा हे छ हजुर था गेज लाग्छ जु बिचारे चाहिँ एकदमै प्रोडक्टिभिटी दिया अब्सेस दिया चाहिँ नि वनमा थ्यो या दिएछ तर के थाहा छ त फुल्ली डेभलप जिता चाहिँ भन्छ फ्री टाइम भन्छ रिल्याक्सेसन टाइम अथवा जी माथे छ हजुर अहिले के थाहा छ त 5 दिन चाहिँ सुज्या क ज्यायाउ याटला चाहिँ जे गेजी थाहा छ त जाला बाकी दै नि अथवा जस्तो का 6 दिन यान्छ नि एकदम तन्क्याउ सट्टा 5 दिन चाहिँ फटाफट ज्यायाउ अहिले अझै अहिले 2 दिन चाहिँ रिल्याक्स हो हैन 5 दिन चाहिँ याउ चाहिँ जिथे छ हैन जे गेजी चाहिँ फ्री टाइम जुल्की चाहिँ आव चाहिँ मुनुबिन्दा चाहिँ ए भन्छ थो जु करिकुलम एटिट्युड दुला जु हैन तर वो एक्स्ट्रा चीज न जिस्यनमा हैन फ्री टाइम न एक मुनुपिन्दा न एक खला फै एथे जुल आ याबले न वे अब सोशल मिडिया चाहिँ क ज्या चल्ला चाहिँ व जी म खुजुल तर के चाहिँ देता छ जिस नापा मचाजुले चाहिँ अब मचाजुले चाहिँ एक फ्री टाइम कि बाबिस चाहिँ याबले कास कबले स्विमिङ क्यू कि हैन अबले जो छ एकदम बालाउ चीज जो बामा मिस याउ चाहिँ गइरहेछ एकदम किताब ज्ञान बिउ छु हजुर अहिले वो किताब बन्यो बानी जुल थ त सेल्फ टाइम जुल छ बचा पछि वो नो चीज थै इन्ट्रेस्ट एक्सप्लोर एट अ टाइम दट नि अहिले वो बामा बिसना थौ यु मस्ते त न अपना खला फै अप्सन आउँदै जुल इन्ट्रेस्ट आउ दिनी सिकिट मन आउ टाइम कि नदर गले गले ए 5 दिन यासन छुजा स्कुल बिसा चाहिँ का आ त 4 दिन चाहिँ जिबी बोल्यो जुल अहिले अथवा 1 दिन या 2 दिन चाहिँ मलाई एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिभिटिज आउ कि चाहिँ छ होल अछि एउटा थौ होल ह्युमन बिङ थे नि कम्प्लिट जिथे छ हजुर साकी पिने देशले चाहिँ गेजुल लाछ चाहिँ योको इप्सा चाहिँ एम्फेसिस एक्स्ट्रा करिकुलर चाहिँ भ्यू छु ए एक्स्ट्रा करिकुलर आउन चाहिँ इन्भेस्टेडलाई चाहिँ गेजी जुल्ला छ दाइयो त खलाउ जुल हैन अहिले भन्छ ड्रामा याउ जुल ड्रामा एटली भन्छ कन्फिडेन्स वे कि हैन आ गेट अस स्टेम एजुकेसन दिया दाइ जुल स्टेम एजुकेसन हो चाहिँ साइन्स टेक्नोलोजी एजुकेसन म्याथ दिया जुल छु ठुके चाहिँ भन्छ योको एम्फेसिस बिल छ ठ्याके ठुके ठाउँ ठाउँ चाहिँ डक्टर इन्जिनियर आउँछ जुल तर पिनी चाहिँ के सब मेरो कन्सेप्ट फुक योको सानो इम्प्लिमेन्टलाई याउ मोर तर स्टिम्ड दाइ छ अब के आर्ट्स व डिजाइन न भन्छ थपे छ आर्ट चाहिँ के आर्टमा चाहिँ गे राइरहेछ थे पडकास्ट जान्छ हुँदैन ठुके त छुकेर चाहिँ भन्छ ब्युटिफुल जी थाइ तर ओके अट्र्याक्सन जी हुन्छ नि आर्टिस्ट आउन भन्छ आर्ट क्या हो त एकदम मेडिटेसन थिएन खन ओके अब एकदम मुनि त स्ट्रेस फ्री जी कि एकदम पीडा जस्तो पीडा लिका फेज ल अहिले आर्ट व इन्जिनियरिङ त चाहिँ अब जोडे आउ चाहिँ डिजाइन खन्छ चाहिँ अथवा टेबल खानु नापाइ नापाइ टेबल जस्तो त्यो चुच्चो जिफु अथवा चुच्चो ठाममा आउँदा चाहिँ ठ्याक्क ठोके जुल गाजिफु न गुइफु अठेरे जुल थप बेटर डिजाइन देखे जुल दिपजिङका थोर अझै फ्युचरिस्टिक डिजाइन दै कि आउ चाहिँ वो आर्टमा चाहिँ हामीले गे रहेछ थो
न्यू चीज ट्राई यामल नि दिएको जुइजु नि अनि वो आर्ट व डिजाइन त चाहिँ भन्छ फोकस मरु छु ले वो आर्ट व डिजाइन याना चाहिँ योको रोजगारी न वेफै म त जिमीको आफ्नो सम दाइसँग अब खलान्छ न दाइ चाहिँ साइन बोर्ड आउँदा देखियो छु दाइ न त दाइ न गे आउँदा छ थो साइन बोर्ड आउँदा सन देखिला दाइ म न सन डिजाइन हइबो खो वो फुकन डिजाइन चाहिँ जिप्सा आफै आमा तर वो चार्ज आइबे चाहिँ खाली सामान युज गर्छ जिप्सा चार्ज आमा त हुन्छ आई थिंक दाइना त प्रिन्टिङ खजुल या फुक साम बुझा डिजाइन यो दिन द आर्टिस्टिक फिल होला हजुर अठे जुइथे छ हजुर सुजा वो आर्टिस्ट चाहिँ छ पेन्टिङ आउट छ हजुर मुनिम चाहिँ 100 अब कास थोला ल गयो थोक क्यानभास गुलीका त पेन्टिङ गुलीका दिन्छ खस युज नि तर वो गुली म इन्भेस्ट आउट गुली टेक्निक छौडु ल गुली क्लास हैन के हैन एज आउट त आर्टिस्टिक अकुपेसन खास जिन्दगी बानै छु अब दाइ कोठाले अथवा थकने नर्मल पेन्ट सट्टा बरु अझै बेटर डिजाइन आया छ मुडे गयो चेन्ज अब मुडे चेन्ज गयो बालाउ मेउ नु आउटपुट होइन छ आया उच द डिशर जुल अलि त आर्ट्स र डिजाइन आउने चाहिँ भन्छ अझै फोकस आछ चाहिँ अझै यो छैन वो जुन द के द बोर्डम मा छ त्यो बोर्ड जिवे थय दुन्चो थयको छु क्रिएटिभिटी द हो थयको दुने छुडु मलाई वे छो इनोभेट नुनु प्रोडक्ट प्यामी ख मलाई आ दशक त आबिसु तो वेभ बाहेक आछि एनजीओ ले न यान्जनो दु मलाई वो एनजीओ छु एनजीओ ख मलाई ना अलि उके छु यान्जनो दु सकला बिले एनजीओ से जो कंपनी ख हमले एनजीओ चाहिँ अब अठे जाय हो ल कंपनी चाहिँ अल्मन्ड कम्पनी ल जिबी छ चाहिँ वातावरण सम्बन्धी कंपनी हो तर ठुके अझ मेन चाहिँ अझ मेरो कंपनी चाको दु ग्याप दिया हजुर हो चाहिँ गे सोचेन हुँदा चाहिँ थने थे मुनुपी मस्त चाहिँ कन्फ्युज या चाहिँ न्यूज ल हमला छ के दसा बुन क्लास 10 छ ल का 12 बुन 12 ढुंगा का बैचलर्स बुनी 28 को ज्याछु नि त 12 ढुंगा थे 10 यु और 12 बना छौबले चाहिँ एसी यान्छौ पहिले चाहिँ मुनुपी त कन्फ्युज ज्याछु नि छु बन्यो सिमो खु मला वि त चाहिँ अब इन्टर चाहिँ भत फोकस हैन सब प्रोग्राम छ अहिले डेका छ न दु मला वो प्रोग्राम चाहिँ घेना यान्छु न जस्तै इन्डिभिजुअल जे कलेज वना यान्छु न कि मलाई वो चाहिँ जिस थाउ चाहिँ गेदा छ वो मस्त त नपाए एक्सपोजर छ मला हजुर निसा सर्वे आउन यान दु छु योको छुजा चाहिँ सु मुनुपि त नपा क्लास स्कुलले बन्छ एसी चाहिँ यहाँले बन्छ हमले चाहिँ हजुर इम त चाहिँ नुनु इन्डस्ट्री आउने चाहिँ एक एक्सपोजर बिल्ला का ठाउँ फिल्ड ट्रिप हुने का जिबी थान थ का होटल हुन्यो होला कि ठाउँ बैंक हुन्यो कि थोरा एक हुन्यो या नपाए इप्सन शिला जा इप्सन चाहिँ थे अकुपेसन दुधाले चाहिँ इम त चाहिँ ए जो इन्ट्रेस्ट के दुखनी नि इप्सन सिसु ओके आयो त एक्सपोजर चाहिँ प्रोवाइड यामा होला गले के दाछ स्कुल करिकुलम द हो जुए थेसिस नाम के थाप के छुसु दुधा चाहिँ त एसी वेबले चाहिँ मुनु पिस फुकेसा चाहिँ पढाइ चक्क दिया फोकस हैन नि इबी इंट्रेस्ट डिस्कभर एफी मको इबी इंट्रेस्ट मको खज ल इबसा त काथ पास होला खनि दिया मलाई ठाउँ गेना एक्जाम बियो पास दियो स्योर ल आछ्याउ सीए मको नि तर ठाउँको नि चाहिँ विचार भति पानी मलाई ठोला जिमो पाले चाहिँ नक्दिने आबिसन ढाटे ख ठाउँको नि मस्तला भति चाहिँ एकदम ब्रोड माइन्डेड जिउ होला जो मलाई नक्दिने ढाटे जुन मेन कोशिशलाई वय ख जिन मेन सेन्सको ढाचे थो एटलिस्ट तो पोडकास्ट थ्रु छ आबिस पिथे नि आपि मनु हला हया आठौ एक्सपीरियन्स सु बिजनेस फिल्ड जि मलाई सु मेडिकल फिल्ड जि सु अब्रोड वन्चो बिसा प्राय छिसम फेसबुक स्वेबलेला जिउ अन एकदम मोज मस्ती जुया छौ मलाई इन्जॉयमेन्ट यो अयोजको पिक्चर्स त तै तर अयोजको मको मलाई जि सपोज अब्रोड बनिबले अन फर्स्ट डे जिसम गइ ढुकुसीमा मलाई अयोडा जि स्कुलले कलेजे वना मके भर थे युट्युबे टेबिल लाओ जनफुकेसन सुए न खन मलाई अनि ठाकु चीज छु म ठाकु चको मके बामला न्यूलिङ केन मिला हजुर फर एक्जाम्पल विदेशे अब्रोडे वनिबले छुछु चीज बाला छुछु चीज बामला अथवा नतिनी भाइन दाले जो बिजनेस याबले जिसम वनिबले पो थ्योरिटिकल वनिबो प्र्याक्टिकल एकदम पा मला तर आ थने छि बिजनेस प्लान दि थे पोडकास्ट सटा मला जे प्र्याक्टिकल लाफे गुली ठाकु मला अहिले अथे जस्तै छि मेडिकल फिल्ड हैन मलाई छि वनबले गुली ठाकु मला वो वन ढुंगा छिस गुपिला जिम पास पिए चाइना डक्टर बन्नु होला ठनुगबले इन्टर्नशिप या ठायमहरु मलाई आनो जस्तै बंगलादेशे यानु पिन त भटी अपर्च्युनिटी दुसा चाइनिज पिन त भटी छ क्वालिफिकेसन र प्रब्लम अथे दुखनी मलाई अयो फुको क्लियर या फे मलाई जो मलाई जिउ चाहिँ के मेन्टालिटी दुदा चाहिँ अब भयो भटी बालाउ र्याङ्किङ होला हो साइन्स को डक्टरै जुरा प्रेसर यान छ ल अलि भटी चाहिँ बोन मफ्ट ल्याउ आ तेबा खर्चेना जिल्ला चाइना छ सर्टिफिकेट कायल्छु ए जुबले इन्ट गुली थन ठाकुयो मलाई गुली डोमिनेट जुयो अयो फुको छिस थु पोडकास्ट यो थ्रु छ मलाई मेसेज बिफट ल्याउला एसी लिबा छु फिल्ड
मलाई चुच्याउडा एकदम क्लियर जुल नि हजुर हजुर वे त जिता चाहिँ एजुकेसन यो वे छ प्रब्लम चाहिँ किनकि हामीले नै हो नि हो क्यारेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ इक्विभ्यालेन्सी हुँदैन यहाँ त एकदम भ पेपर वर्क फोकस यामा जिता चाहिँ एकदमै झाउ लागेको छु जिता त होइन छाकि वो एकदमै टिडियस चाहिँ एकदमै खटे एन्सरमा हो तर वो वे प्रोसेस अफुको डेकी फु या मुनिपछि डेका मटाउ ख मतलब वो चाहिँ जिता चाहिँ यहाँ भन्छ चित्त बुझे म छु नाचा भएन त जस्तै साइन्स डक्टर इन्जिनियर जुइनी वेक अप इन त्यसको फोकस याना थुछु एजुकेसन सिस्टम जुल छु अब वो बाइक आर्ट फिल्ड इन्ट्रेस्ट देफु मलाई स्पोर्ट्स जुइफु मलाई अथवा म्यु न्याउनो वो बाइक जो एक्स्ट्रा करिकुलम दाइ नि वेक अप इन लागि खास त भन्यु म कुठे जुल छु हजुर हजुर मलाई हजुर वो एकदमै प्रब्लम त्यो तर प्रब्लम चाहिँ छ चाहिँ के थाहा छ कमले त्यो जिनियस पिँदै नि गुगुमा जी चाहिँ छौ एकदम छौ डिस्कभर चिज चाहिँ के थाहा छ नापा चाहिँ विचार के थाहा छ फुकाउनु बि छौै खटे चनि छु हजुर तर वो गो मुनि क्यारेक्टरै के जी मतलब जिता चाहिँ के थाहा छ जिता चाहिँ भन्छ खलाना मास्टर हो तर जिता चाहिँ थेदैन थे इन्भाइट मया से ए मया जिता जिन भन्छ म छा छ हजुर अठे मया जी गुमा एकदमै एकदम खला फुपिँदै मलाई इपिनीलाई मेबी मार्केटिङ आयो फिल आयो अझ बालाजी फु कि के थियो कम्युनिकेसन ए मलाई अब एमसिङ आयो जी फु यहाँ सब थयु छ फिल आयो देफु नि कम्युनि पनि चाहिँ थयु वो इनबोर्न पर्सनालिटी दै छु छ चाहिँ इनबोर्न पर्सनालिटी वो जेनेटिकली न दै यो बुझ बिकज दिस पिरियडली चाहिँ आई थिंक इपिनो के कन्सेप्ट उता छ चाहिँ हजुर इम त सुरुमै सक्न भंक्यु सट्टा मलाई मिट्क्यु इम त इपिनो स्कुल लावे मिट्यो मलाई हजुर अले इम त चाहिँ प्रश्न यार्सिन्यु अठे सुरु जी छु थनला जिपिला नापान्छे जी अबले नर्सरी एलकेजी चाहिँ वो भन्यो अलरेडी आखा चाहिँ mal एग्जाम अठे सुरु जी ल अब जापान आथे जाओ यहाँ कोरिया यहाँ देश एकदम डिसिप्लिन जी दै ख यनो दुजी दैन मुला एकदम मान्छे वो थय सफाई आओ त नि वो आफे एक मेप द रेस्पेक्ट आओ अठे यो चीज त शेनी नि आयो चीज त चाहिँ वो मचाबले म मसन ला लिपा त कने वो शेनी फेम को छु ओके वो गेट आइस आई थिंक थन्छौ चाहिँ बच्चा फोकस गेजु लासा चाहिँ अलरेडी नपाएँ एकदमै टफ एमब्यू अहिले एएनबी तर वो डिसिप्लिन वो मेन मुन क्यारेक्टर्स यहाँ चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक त नि हो मुनि त्यही थाहा थिएँ खोज थुके बाला दिएको घुम्ने एक्सप्लोरै जिम्मा खोज्नु होइन यहाँ जुन चाहिँ यो कोही ठाकु छु पुगे वो चाहिँ जिउ कम्पनी नै छौ एकदम विचार चाहिँ वो छौ ग्याप त्यहाँ चाहिँ फे थाहा लर्निङ यो ग्याप टु होइन थाहा छुजा अब बापिसँग अब मचाप जुब्ले क्या भन्छ साइन्स हो एउटा नेपाली या मवासा कि मवासा हेल्प याफु तर नेपाली लिङ गाला फेमको नि तर वेज पनि चाहिँ नापान चाहिँ वे इम त चाहिँ सुखड डिस्कभर या क्यू हैन तर रूट चीज चाहिँ सेन माल्छु दै के थाहा छ थना चाहिँ म्युजिक सेन्स अब सुजा दुसा मलाई या दुसा इप्स थय प्रोग्रेसन आज इप्स चाहिँ म्युजिक सेन्स तर दाइ चाहिँ म्युजिक उली इन्ट्रेस्ट मोडु छ तर दाइन मचाबले चाहिँ म्युजिक बाउन्ड दुसा चाहिँ ए थे ठाकु खने थला गयो या यान्चोला दे सिधै नि सो मचाबले चाहिँ अब फुकिसु रुट ए उना चाहिँ थो चाहिँ थेनाजी दे चाहिँ फोकसन मा छु थना त एकदमै इन्कम्प्लिट जुथे जंग जित वो खले चाहिँ उदाइन धाउने वो ख चाहिँ नि वो नापा चाहिँ मचाबले आफै एक्सप्लोर याक्यु छु नापा यो खेलाउना यो न डिजाइन के जुता छ चाहिँ का थो एरोप्लेन थो चाहिँ थो गाडी जुल मतलब थेथेरा आयो का थो पर्पस थो जग द्या जुल आ चाहिँ ठाउँ कुनै यो नु खेलाउना चाहिँ गेट प्लेट आउँछु दैन वो पिठो थे जाउँदै क्ले ठये डिकल छ बिस अहिले अब लेगो धाउ जुल मतलब इम त सुमेश दरबारदेखि माछ दरबारदेखि सुमेश त छुँदैको खोलादेखि मास्टर भन्छ हेलिकप्टरदेखि माछ थय आफै क्रिएसन थकुने खेलाउन यो चेन्ज दिनु होला कि थिपिनो क्यारेक्टरिस्टिक म चाहिँ क्यारेक्टरिस्टिक छुजुले रिफ्लेक्ट आउँछु ओके योको परिवर्तन जिया चाहन्छु अब दुनियाँले नै एकदमै फुक ठाउँले ठेलाले मरु होइन तर यो त गुड देशमा भन्छ चाइल्ड इन्भेस्टमेन्ट है नि हो चाइल्ड रिसर्च यहाँ विषय चाहिँ यहाँ सिट हुँला मलाई वो त एकदमै थो अटरमोस्ट माओ ए चिज चाहिँ खछु छाकि वो खज ला वो इन्ट्रेस्टेड जुस वो के दाउँदै अब गुमको मुने एकदमै हाइट कम दुसा वो याको बास्केटबल खतरा मिटुसा वो टप लेभल ठिरिए मक्न के छाकि वो बजा फुचे जुल मलाई वो बजा हाइट दुपिन त बजा एडभान्टेज दै नि सर ओके वो इननेट एडभान्टेज सुरु दिया वो मुनि चाहिँ सिकी माला छु अब थ पिन चाहिँ दै पर्सनालिटी टेस्ट आउ हेर्न दै मलाई थना गुमु दैनो तारे जमिन पर छ मुभिज हो नि अब गुमु मचा पिन त भजा डिफरेन्ट जिका तर इपिन्यू भजा डिफरेन्ट छ इपिन्यू थो ट्यालेन्ट दु सिम त थेना जिसा यासा थो ट्यालेन्ट मसिकी माला ओके आमिर खान उइ जुन ड्राइङ या मलाई आर्टिस्ट हजुर वो मक्से उइटा जी फुटबल मिटका इंगला हजुर ए जुसाला वाला हामीले अन्डरडग जजनी हजुर
त्यस वे थो एजुकेसन सिस्टम में गो मुनि पनि त बेनिफिट हुन्छ दाइ सुसु त एकदमै स्कुल अकाउन्टिङ नि म्याथ आयो यामा उपटि आयो दुसरा इम त भजा प्रिभिलेज ल तर गेज ल सब फोकस त छवे चको छवे टेम्पलेट थिए जुन नि हामी डिसएडभान्टेज ज्या छ नसु उके म चाहिँ मचामले चाहिँ वो हामीले वो एजुकेसन दा एकदम एक्सप्लोर याउ ल त्यति अवसर दुखनी ल अठे याद है यामा वेला छवे जको फर्मेट जुल छ जस्तै जो आयुर्वेदिक चाहिँ पर्सनली इन्डिभिजुअल मनु सोया चाहिँ वासा बिउ जुल मलाई एलोपेथी चाहिँ छुजुल आज जोरवल ढासन गर्न सीतामल मलाई हजुर उके न एकदम फरक जु नि वेले त वो चाहिँ वे मूल रूट कज मसिका वे मसिन वे एकदम दसले इम्पोर्टेन्ट था चाहिँ सो अब थौकुने वेला फुगु वो जनरल जो हुन्छ हजुर हजुर जिपी मसब लेट मलाई घन फेभि उनी ढासा उना कापन जाने हो मलाई कापन जाना एकदम फिटिङ स्विक्यू अठे जमाना दु ठौकुने वन मलाई फ्यान्सी सबै वन का इको 16 मलाई छु साइज मलाई मिडियम लार्ज हजुर एक्स्ट्रा लार्ज वो सोया फ्यूज होला छु हजुर हामीले एकदम जनरलाइज बरे जाउ न जनरलाइज त थो बजा तर हो प्रब्लम खदै छ त वे वे जनरलाइज कि चाहिँ गेज त भाजो दे आर्ट डिजाइन खलाना नि हजुर त फुकेसी थयो असिन दुसा ट्यालेन्ट दुसा नि इप्सा चाहिँ याब्ले पिन्या रिलाइ आउ ज्या हुन्छ थयो क्रिएटिभिटी मन मास क्रिएसन जुल कि दे गेज तासा चाहिँ वो ल देखु बिना क्रिएटिभले मुनला ख मतलब तर वो मुनु बिसा के दासा वे छवे जको डिजाइन यु जको रिप्रोडक्सन ज्या जन लगी चाहिँ हजुर अब गुम मुनु पिन त थय ल देखि फुसाना ए बोरो थो ब्रान्डेड जुसा है बाला थे चोनी नि लेट्स छौ एक्जाम्पल गिभ यु दस नाबा नाबा जिन अबले छुजा चाहिँ स्कुले जुले सम्पासाय बर्थडे दुसा एक कार्ड याना बिलना चाहिँ ओहो वाओ गयो मतलब वहाँ चाहिँ त्यो पुला गयो खतरा फ्यान्सी थे चोनी र वशाला बरु जि उकेला कार्ड यहाँ बेला अलरेडी उके छौ आखा चोइटोरे नि याकै बाला पोएट्री जुसा व छौ दुला दु तर बरु जि थयो कार्ड आदि भकाना चार्ट पेपर याना क्रेयोन याना याले जु थयो शब्द न चेज जम न आ जु तर बाखा चाहिँ कि छ्याउ ख जु थयो क्रिएटिभिटीले युज नि ए चीज त भन्छ वो लेस प्रायोरिटी बिया चौ चाहिँ ए जिआए चौनु छु के त मास प्रोडक्सन दिले वो याले न गेज लस आथे ख ल थोस्या म्यो अछि तरिका मरु थे जिया होला छु कर्पिनी हजुर मेपिनले डिपेन्ड जुल्छु हैन कर्पिन छ याको सोया अलितिनी याउ बानी जुल्छु जी हजुर हजुर थयो न योको क्रिएसन देफु मलाई उके त चाहिँ जिउ ध्यानै मबिल छ हजुर हजुर जिन्नेवाटले योको चीज एकदम तनी नि मलाई जिउ न्यू टु न्यू निसे काया जिउ फ्यूज होला मलाई भाषा निसे फुकम बाला मलाई तर वो खय मखम लेला थौकुने नुम पुस्ताला सिए मसिल नि मलाई एटलिस्ट किन माला हजुर मलाई किन ब्लेको पिस छु बामला मलाई एटलिस्ट थयो चाहिँ बेसिक ठिकै माला मलाई त्यसमा मेपी चाहिँ झि बाला मलाई एटायो मको एटलिस्ट झिन्नेवाट जुइमा अथवा मेपी मगर जुइमा गुरुङ जुइमा न्याउयो जुसा एटलिस्ट वेकअप पिस चाहिँ थयो बेसिक आबिस जी बुद्धिस्ट ल मलाई झिसँग एटलिस्ट बुद्धिज्म छु बेसिक चाहिँ झिसँग ठुइ माला छु मलाई वे बाहेक मे उठाइ त छुइ अवश्य नि होला भेड हो मलाई बेसिक चाहिँ झिसँग सिमाल्ने त्यो बुद्धिज्म खाँदैन त हेबिलो म हजुर बच्चा आई थिंक टपिङ भएर शिफ्ट छ जिता चाहिँ गेच भन्दा छ बुद्धिज्म चाहिँ संसार न जे इन्भाइरोमेन्ट न enthusiast है ताया इवन गेट छ बुद्धिस्ट इकोनोमिक्स हेर्न अठेठे चाहिँ मुनु विश्वास पिना चाहिँ थो बुद्धिज्म कन्सेप्ट त एउटा काय गुल्ली अछि है थयो खले चाहिँ रिप्रोड्युसन हैन कन्सेप्ट हैन दिया थिन थो मध्य पात हैन थो मध्य या बदर वर्ग जिमाला उखेमुन माला दिया आयो कन्सेप्ट काय गयो मिलेना चाहिँ थयो यान्छ नि छु तर जिता सुफिल जुल छ त आ बिमा अखला दिन जिमामा है लुम्बिनी उरावले हजुर अनि के दिल छ अनि ए ठाउँकोले गुम्बा लान चले जुखनी त्यसै दाइ छु नि छु अघि चाहिँ सब बुद्ध यो पञ्चशील हो 5 वटा वो अछि सिद्धान्त सुरले बिया चाउँदिन ओके अब श्यामोटे एउटा चाउँदु तर मुनु बिस के त परिवर्तन जुबे छ वो मेसेज न लो मन वो मेसेज छाबिउ न लो मन थे चाउँछु हजुर ओके जित त बच्चा गेज लासा चाहिँ त पुलाउ जेनेरेसन बिस चाहिँ यो चीज त बालाउन डु न तर फोकस थयो इन्टरप्रिटेसन त नि हो कल्चर नपाए फलो यहाँ हजुर इस चाहिँ यो थयो हिसाब है शेप मिला थे चाउँछु हजुर वो चाहिँ जित या मजु थे चाउ न छाकि वो छायाले त बुद्धन छा वो श्या मजु हावा यो चीज त यहाँ चाहिँ इस वो अंडरस्टैंडिंग मजु से परंपरा थे जिसको याना छ न ए ठाउँ कुनै चाहिँ वो के जिजा जिया भिगन जुला म हजुर भिगन जुबे जिजा के ला यहाँ हो यो खे छे मने हजुर तर जिता चाहिँ वो बुद्ध सिद्धान्त बना चाहिँ श्या मजु धाउन है जिता इन्स्पायर जिखास भिगन जो खछु हजुर तर आथन मुनि बिस के थयबे स्पेशली सिनियर बिस के दाइ बिता छ चाहिँ
अब बुद्ध ए 다이죠 थन गुम्बा चोपी अथवा ला छ त्यो भन्दै बिसय ला न ए छ चाहिँ या छ चाहिँ छा मन एउटा 다이죠 नि हजुर तर जु विचार के थाहा छ वो इप्सा या मजु खनी वो चीज छ कि वो इप्सा वे सिद्धान्त इप्सा थयो इप्ने जिन्दगी भरि इपि पाछि परितान यानी के मतलब इप्सा चाहिँ मेसेज भ्या चौँदै तर इप्सा चाहिँ वो रङ या इम त करेक्ट या सट्टा चाहिँ त्यसो उल्टे वो सिनियर त धेरै योको फर रेस्पेक्ट गरेर चाहिँ वहाँ एउटा छ सुले रे क्वेशनहरु छ हजुर त आमले चाहिँ जिताए गेट छु त मास्टर भइरा चाहिँ बहुत छ आज विषय तहर गप रेस्पेक्ट ला डु हजुर तर वो रङ चीज चाहिँ ऐसी फॉलो या मजु ल होला वो डाउछु जिता एकदम प्रपर नलेज बीम अफ होला चिस्या पति चाहिँ चेजु जेनेरेसन बिच जस्तै त बुद्धिज्म यो खाउँ होला मलाई आबिस त आबिस या फ्यामिली जुइमा चिस्या पुलाउ जेनेरेसन वेक अप इन गेजुअल धासे वेक अप इन पुलाउ जेनेरेसन चाहिँ निन्यु तर ठौको नै पिन हो जेनेरेसन पि थे डिटेलली ठो खैला तो छुख रानिनी उली बानी मर्छु पहिला अलि वो मजुबले आज बुद्धिज्म जुइमा छु जात्रा जुइमा छु नेवा कल्चर न्याउए जुसा मलाई वो सिनिउ छौ वातावरण नै मन्दछु गुलगुली मसेन उलीले टापन हुन ए जु खला जिता चाहिँ त्यो हायरार्की ठे छ याबले न के रास तै कन्सेप्ट चाहिँ के रास जिसा टर गमटा जी रेस्पेक्ट क्याउ चीज न रेस्पेक्ट यामा म डाउ चीज ठीक ख मला थथो थे याए मजु दाउ एना वो असि कन्स्टेन्ट या मजुला छु साकी नाबा आथे तो छ बढी आउट धालेका आपला छ एग्जाम के रास अथवा ते छ बढी जुबे भजा फोर ज्या चाहिँ मिस्टर त द्या त गोठे तै युज ल तर आया अबले मेबी प्रब्लम चाहिँ छु अझै डिप रिजन जिफो तर आला त सैनिटरी प्याड आयो भने गला इम तला वो फोर्स छ जी मोजुल इम त बरु कोठा रेस्ट या ढासन जिफुनी अठे वो छा चाहिँ त नापा त सुरु जुख परम्परा अहिले आज थोप परिवर्तन जिन गला थे आसा जिउ थे आसा जिउ द्या चाहिँ वो चाहिँ याबले न कन्ट्रोलिङ छ जुरा छु जिप्स थे नापा थे यान हुदु ए ध्या चाहिँ या मजु गरे छ फ्लेक्सिबिलिटी माला छु आज छ कि नुनु मुनिस अदै टेक्नोलोजी खयाइबे अब मुनु तर गबि मुनु बिस यावे ऐसी टेक्नोलोजी युज आसा नेक्स्ट जेनेरेसन अझ बला टेक्नोलोजी वय इप्सँग एडजस्ट आफै मुखुनी अठे टेक्नोलोजी चाहिँ एडजस्ट म हो कि त परम्पराले न नुनु परम्परा थे याटला चाहिँ अझै बालै त्या चीज ख दिस म याटा छु ओ क्लियर या मोबिल लायो जी जस्तै सैनिटरी प्याड यो खौ होला मला छु छैन आबिसु न अथे छु खौ हसा हजुर आ ठो मिसा पनि ख छिमटा मा मखटा ओ क्लियर म हेर्छु हजुर हजुर मला नसिनी आबिस एक्जाम्पल भिल्नी ओ क्लियर म आपलेलाई झन्झन मस्या हुन मलाई ओके इम्पोर्टेन्स चाहिँ मठ्या हुनु छु हजुर जस्तो त जी छ के एक्जाम्पल लाइबिदा छ जिम त चाहिँ के दाइदा छ थो बने जन्मे चाहिँ अब भाडासे फुकन फुकसिलमा मुखला ओ मसिला छिपिन के अछि व धन्याउ दै मुखु मुला छिपिन भविष्य बाले मुखु दाउदु वो चाहिँ एकच जी थय इन्टरप्रिटेसन हेबे गेजला छ वो अल्छी आउ खज अल्छी जो ला छिपसन लिपा वो कमेना नै फुमको यही मुखु दाउ चाहिँ वो चीज त चाहिँ इप्सा चाहिँ वो एक ठीक ट्विस्ट है राजा एना याउ थे छ वो छुकुल रिजन खत वो दिया वो सिकिन उठे छ वो खास वो याउ सही कि गलत धार्नु छ जी जस्तै जी पुलाउ पुस्ता हेर्न न वेकअप इन त न जस्तै एकदम धर्म कर्म यान्छु नि जी माना एकदम देव माने नि उके वेकअप इन त चाहिँ एक स्वेबले थिपिला एकदम धार्मिक ख मलाई बरु थिम त देयु ना तया ठोया जु ओया मजु अथवा अबले देह ढासर गानो फुट दै मला ले तो फुट थे यात ला फुट वे नि दा मला ओला छौ एना सिन्डो भनि मला वो मनु गयो म ख ओए हिसाबमा उइ त ठोयात ला देह न थेना त चाहिँ मला ए रा सिन्डोले ओए हिसाबमा ठ्याउ न मला अलि ओए इन्टरप्रेट जुजु आ ठौको ने पिन्छला उली मस्या हुन जो हजुर हजुर वो या जुकी मजु त थे जो जितै खजा के दासा छिटन डिस्क्रिमिनेट या तनी थोचे क्वे थप पत्या माया जी ए ढाउ सट्टा चाहिँ थो छाया आउ ढ्या चाहिँ दस्ते तर चीज खथे छ जस्तै वेला जिन हैन वे ठिका म बिल्छु हजुर हजुर नदिन आविसन धाल्नी जस्तै मेन ट्रुथ सुख हजुर मलाई उके त एक्जाम्पल बिउ म खनि मेन जुन चीज ख उतला ख ढगाए सेन माल देजो आ उके त जस्तै आविस एको स्वेबले आविसला भति चाहिँ एको नेचर स्वेबले एकदम भति ग्याम नेचर ख नि मलाई आविसमा छु मिस्टेक याद ल्याओ मिस्टेक या माटे ठो मिस्टेक याद ल्याओ थेज विथ हासिनु कि ए आविस वो या माटे ए याद ला फुटवे मलाई ए ढाम खनि जी यो किताब बनाछु हजुर गुङमा चाहिँ गेजी थाहा छ छौजको किताब जिन्दगी छौजको किताब कि 10 वटा किताब होला छ धार्मिक किताबलाई भन्छ छौ यो सिधै नि भोल्युम एउटै छ नि हजुर एवचको बोल्ला छौजको कन्सेप्ट होइन छु आ छुइजा जिउ चाहिँ धर्मले छौ थेना छोइजुला थोजु ताइ दौडु छ हजुर म्यो धर्मले म्यो
मेरो धर्म नाला मेरो इले ताइतो सु राइट जुले मलाई थय धर्मले सम धर्म युमुनु बिस जुले चाहिँ संगो चीज चाहिँ सङ वे छौ चीज चाहिँ मलाई पिनो ओपिनियन संगो ओपिनियन जी तपाईले सु राइट जुले त्यहाँ प्रश्न जुन लिए मलाई के जिता चाहिँ के यामा धासा चाहिँ छो छा ख मलाई संगो धर्म न संगो चीज धासा संगो धर्म न छवे चीज वेदन नै दैन छवे मूल चीज चीज हो नि जिता चाहिँ वो प्रिफर हेर्न छु उके जिता या थ भन्छ बुद्धिज्म है भन्छ यो इन्फ्लुएन्स जुसा न अब जिता के धासा चाहिँ व बुद्ध न गुली चीज बामलाउ चीज याउ डु जिफु यो को थिएछ जिता जिता बालाउ चाहिँ ढाइटा यो को दै मुने याउ जिफु उके चाहिँ मुनु त भगवान बुद्ध त चकजी अछि जसले देउता ध्याउ सट्टा चाहिँ बरु उहाँ छाए आउँछ ल ऊ ठिका चाहिँ यो जी या प्रयास हेर्न छु अहिले ए जुन एक क्रमे जिता भिगनिजम खन मलाई नापाई जमानाले वो यसको सापिन्ता हेपिन्ता उली हेपे मयाजी मलाई उन त एकदमै दुःख मरुजी उके अबले बुद्ध न झिसाले खिर्याउ नै नि मलाई ठिक जुझ्छु तर आयो जमाना के परिवर्तन जित होला छ वो सापिन्ता मसिन त या दुरुलिकाना गयो मस्ते त दुरु मुटंका टर्चर हैन समयले परिवर्तन जुन लिन्छ के जुठो छ नि पहिला छ व्हाट इज भेगनिजम अथवा व्हाट इज भेगन ला हजुर जिठो हिसाबमा चाहिँ भेगन डाइभले आज भेजिटेरियन जको मख कि एनिमल मलाई एनिमल नाप लिंक जुयो सुनो युजमा हो मलाई दुरु जुइमा मलाई खे जुइमा अथवा अठे खनी मलाई त्यसले एकदमै सिम्पली भाषा चाहिँ पशुपन्छी बिना चाहिँ छु एकदम दुःख जिउ खस दुःखै खले चाहिँ जिबी इन्भल्भ म जिउ मलाई यो चाहिँ मेरो फजा मेरो समाधान दैफु कि दिएको मलाई अगे रासा जिप्सा वुल लाउँदै नि वुल उन मम फिउ असे उयो लायो स्वेटर मलाई स्वेटर भन्छ ठाकु छ चाहिँ कि चिकु एबले अठे जिबले गलेबले जिया चाहिँ अनअभोइडेबल जिया चाहिँ हजुर अठे जुला अथय हनी अबले न दिसा वो हनी धाउ छु चाहिँ अब थै त धेर लिकाउ हनी दिसा कायो जुन नि ए जुला अथ सिल्क त्या एकदम दिसा ओहो गयो बाला धाइ चाहिँ तर इन त चाहिँ सा बोइल्याना लिशाना ले वो कायो जुला यो त फुको फुको मोडर्न लाइफस्टाइल क्या थियो खास मेरो सानो है हामी परम्पराले उली अछि हेला मजुजु जे अबले लाजिसा गाई पूजा एजुला खिचा पूजा एजुला उले बच्चा रेस्पेक्ट दुजी मतलब उली दुख मरुजी तर आयु क्रम सही छ वो एक्सप्लोइटेसन दाइ मतलब वो चाहिँ या मजुला त्यहाँ चाहिँ खास वो चाहिँ अहिले सुसु इन्भाइरोमेन्ट दु फुकन दिसा चाहिँ मया माल त्यहाँ छ आ दिसा गेम्स दसा जु बिना दिसो मौना होला छाकि जुले न गेरा छ एजुकेशनल पर्पस दाइ कुरा तर आज कोभिड जुले दाइ उली एक जिता गुली टर्चर जुल इम त जिन्दगी भर इम त अन्य छवे चिरो अपाएर कोठाले मलाई थे जाउली त्यही जी प्राणी त न्याउए जुइमा मलाई इन्सेक्ट निसे का मलाई धु जुल मलाई जी खिचा जुल अथवा जिए मनु त जुल फुकम बराबर ख मलाई जी त सही छ इम त न सही वे हिसाब जुल मलाई यो भाइ म चाहिँ निसे भेगन कि म चाहिँ भेजिटेरियन कि गरे म चाहिँ निसे जी म चाहिँ अब भेजिटेरियन चाहिँ मखु हजुर ना 500 वे कदा अब बुद्ध ये कथा छौदिन दै हो यो कजन चाहिँ बाडा के का छम चरा त के गलो अहिले तर वहाँ चाहिँ yana चाहिँ निकोयाम युजु वो कथा न गयो जिता अछि चल्छु बजा टच जुल म थेतेलाई या मजु दे सोचन तर गबले अबले यो को चिरो गबे सु बाह ख हजुर अहिले अबले चाहिँ के हुन्छ दया यामा मतलब हजुर मम खला मजु हे हुन्छ जी अपने यान्छ न तर एभ्री डे हामीले चाहिँ त ला खे नै चनो दुडिया चाहिँ अबले मसु तर अबले चाहिँ अझै बजार 2000 भूकम्प हो अबले चाहिँ अबले भेजिटेरियन जो का अबले छाक छु विचार होला छ थे पीडा या मजु दे सोचेन चनो अबले भेजिटेरियन जो अबले चाहिँ ठक्क अठा फुक्या हो जुल तर बिस्तारै चाहिँ थौ परम्परा चाहिँ थे ज्या छौ अझै जिस चाहिँ दुरुले न गेना मुदा दैत हैन मसिन त अठे जबरजस्ती वो प्रेग्नेन्ट एम्बियो हजुर ठाउँ चाहिँ थेना टेक्निक युज गर्न चाहिँ दमै जुजेर वो चाहिँ बिस्तारै सु रे चाहिँ जियाले खास भिगन जु ख हामी त जुइमा माना वेक अप इन त मएको टर्चर याना यदि छु चीज झिसो छ क्या हो माना हजुर हजुर वे विचार दिनु भाइ हजुर हजुर जिउ नेपालले ठो एरा निसेजको भेगन दाउ सुरु जु अठे छु मल ता ठाकु त छ कि जिप्सम 30-40 वर्ष पुलाउ वर्ष ह्याए भिगन जो पिउने पनि नाप्लाउनु हुन्छ नेपाली पिए हजुर मलाई इप्स छु कारण जुस भन्छ मसिल तर नापान छैन व ए मयाउ ढापी मतलब यो गुली जना मुनु पि जन्मे जुन चाहिँ भेजिटेरियन पे थन नेपालीलाई योकै डुया पि मतलब तर अझै भिगनिजम कन्सेप्ट चाहिँ अब चाहिँ एक्ज्याक्टली चाहिँ धामफु मतलब तर जिन अब त्यो भेगन जुइला झन् ठाकु नि मजो होला जस्तै भेगन ढासाको ठाउँको नै आछि पिने वसा मलाई सुन्नेमा आसा उली रेस्टुरेन्ट त मरु मलाई जी सिके थने झम्सिकेले छौ दुटे मलाई
थोड़ा थे जुदे तो बच्चा ठाकुर है मतलब तर जिद गेर हस जो परिवार है आज छे उनी में गमले जरा प्रॉब्लम अंटो मतलब थई छेला जुल छेला प्रॉब्लम आज थन आज टमा पिन था ओके आज मामा घरे उनी में एमले नि प्रॉब्लम हो इमस न शिर होला मतलब हजुर अब गेर हस टोफू पनीर देखि स्टार्ट है टोफू देखो कि मतलब कि आज जिता चाहिँ वो केनले चाहिँ घ्याउ मटाइ बिला कि मतलब अठेना बच्चा या उली ठाकुर मजु कता बेसिक भेगन देसन न यो छुछु ख मलाई हजुर जस्तै थोंकनेला अन जि चम्सिकले छकाउन उले न भेगन किमा राया दै हुनी मलाई हजुर मेन छुछु नै ख भेगन देस जस्तै न टोफू ढाल मलाई जिस जस्तै जाने जुल मलाई जाले जिस तरकारी टोफू अनि छुछु नै खासला थो जिउ समय बजे धाले ले अले मुला आज नेमा भेले चला भेले चाहिँ वो लाला एक चीज सकै हटे आसा न हजुर उली ने भेगन चीज जो को बने जसो यो अब दउ आउला देफु मुला तर के रास त थन खास अफ हुछु त्यसमा एक सोचे बे चाहिँ थन धन ठाकु थन रिप्लेसमेन्ट आयो धाले हजुर अब किमा आयो ढा चाहिँ भज एक्सेस हिल्छ दै छाकी वो चाहिँ त स्पेशली एनाए पनि वो चाबे छु ड्याकुला किमा मलाई लायो आइटम हो इपिचको हटाइम बि लादै जो न जिमन अब गोल्डन टेम्पल है अनि चाहिँ जिबिन चाहिँ बर्डसु पिनु भेज उज ल हजुर वो भेबे चाहिँ वो चोखो भेले चाहिँ लामहरु गान हजुर मलाई तैबेला खान झन् यहाँ चोखो भेले लान मरेको न जिफुजी हैन अलरेडी वो थबी डेड हुको खाजु खाली गना वाला गुंगु मुनिस त बजा जाक्ते अठे जाउ गना चाहिँ तान्त्रिक यहाँ चाहिँ अन यहाँ चाहिँ लाव उडाइ मतलब र वो शान्त खासै एक सोले जाइया का कन थकाली नआउन मतलब थकाली नआउले वे लाच खोला खनी न अले वो घ्या छ मटल ला हजुर वो अलरेडी वो नेपाली वो खाना सेट सकेला वो भेगन जी ढुला भेगन खाला गे जाछ त जिबिन चाहिँ जी चाहिँ के आउला छ नापान चाहिँ जिता चाहिँ भज तरकारी भज अफवा चाहिँ भज नेमाली बुके न्यूट्रिसन अझै दैजुला मतलब मामा आयो जुले खास ठाकु चाहिँ जिता चाहिँ महसुस चाहिँ मजु गायो हजुर अब एकदम लिमिटेसन चाहिँ दै हजुर तर दै गेजु दस जिता थ क थ अछि छौ छुजा टुरिज्म इन्डस्ट्री चाहिँ दै मतलब गेजु लाछ त टुरिज्म इन्डस्ट्रीले चाहिँ भेगनजलाई फाइदा दु दिया यहाँको छु वल्ला मुनि पनि अब अफ हुछु छक अवसर व इनिशिएटिभ है नि यहाँ दुसाइबस मुनि पनि त योको अफ उठे जगा जिता चाहिँ वेला तो भेगन जो बाला मलाई त हेल्थ वाइज न बाला तर जिम कुनै जिम छम पासा नाप्न एक खना बाला जुले भेगन पासा छम हो मलाई सम चाहिँ नन भेज निमेसु अथे खला बाला जो जुंगा हजुर खला बाला जुजुले आ वो समझेना होन नाच पाइन समझाउथे त्यो टर्चर याना याउ ख अलि न्याउजिमा न्यामा प्राणी यदि प्राण दु चीज त मलाई उइट हट याना जक युजा मोजु ढाबले नन भेज पासा छुली सबिल्ला चाहिँ आ छ आज जस्तै जानै चोंदु मलाई उनो छोला प्राण दु चीज खानी अझ भेजिटेबल न्याउया धासा उनो छो प्राण दु चीज त तिसो वो स्या हुकाला निउ खानी थे खलाड जो जनर पी चाहिँ भजा वो जीपी भजा योको सिमिलर दु जो छ कि थयो क्यापिन्ट म्यापिन्ट जस्तो नाबी थे थौकने थो एआई टेक्नोलोजी आउन गेज धादु थो जनर बिसन थय मस्त त थौ ठक्क साउन्ड देका इपिन नाडु ड्या दु इपिन थौ सोसाइटी छौ दु जो अरे जुल म न एकदमै एभिडेन्ट खच गेट दु छ दिसा चाहिँ जिता चाहिँ त पीडा जी दै दिसा फुका शिउनी थन नर्भस सिस्टम द्वारा थे जुल थन थेक काट्याट कि थन तर नर्भ सिस्टम हुना थन दिमाग याना चाहिँ एक स्याउ ड्या सी ड्या सी आ छुजा प्यारालाइज मे मुनु पिन्ड मुला छुजा टुटी प्यारालाइज सब टुटी चिमोट्याट सेइमको ड्या सिल्नी मुला अरे थोसा जिसके दादा तो ह्युमन पिनु आयो था तो जनावर पिनु चाहिँ योको क्लोज जो तो सिस्टम त दिसा चाहिँ खोइनी आज त वो अछि मेन्टल हेल्थ प्रब्लम दाउ मुला थाहा जनावर पिन्ट न जी मतलब मुनि पिन्ट न जी दा वो एभिडेन्स आ योको वेट होला छ तर प्लान्ट पिनु चाहिँ के दाछ इपि चाहिँ भन्छ योकै फरक जुल छ सके इपिनु सब परिवार एक याना ठेठेना ध्या जुन तो गिनास डेभलप चाहिँ नि त पीडा खस त म्यो छ न पेन दाउ चीज मलाई थोला ड्रीमको वला अपास एभिडेन्स मरु अब गुगु चाहिँ के दाछ माला माया माला होला तर एकदम क्लियरली चाहिँ छुटु शिउ दाछ चाहिँ जनर पनि त एपिन चाहिँ थइन दिस सोशल स्ट्रक्चर दुथे इपिन न एथे थे दै जनर त चाहिँ जिना अब क्लोज जुल म जिना अब लिंक त वो पीडाए जी ध्या सिला अब इपिन प्लान पिन न थयो डिफेन्स मेकानिजम अठाठिन जे जुल म्यो खज गेन त हामीलाई लस्दै दाछ चाहिँ जनावर दुनी ओ जनावर त आसी प्लान्टला नै नै नि होला वो झन् गुली दाइ त थरा हुर्के जीवले उली वर्ष नेड हुँगा थिए थोड़ा हाइट बढे चाहिँ फुल जुजु नि हजुर उहाँलाई झन् गुली assim प्लान्ट नलले मतलब अलि न लिपा नि बल्लै पि छौटा र शेप्स ल अलि लिपा लिम त स्याउन खनिस मतलब
तो खासै इकोसिस्टम ब्यालेन्स आउ या मला तर यो कोही अछि फ्लट चाहिँ दुछ भाइन ढाटु चाहिँ थमेसा एको स्वेबले मेन झिसँग सिउ चिज चाहिँ छ्या कन्ज्युम हो मलाई अब जस्तै एनिमल डले झिसँग स्या ए ढाला फुक्नु झिसँग बालकै सिउ मलाई ओके सकेसम्म व चाहिँ छ्या अयौँ चिज चाहिँ कन्ज्युम याउ मको मलाई प्लान्ट युलाई झिसँग उली खासै सिउ न मको हजुर हजुर अब त्यो गुको डु गुमो मुनो पिन फ्रुटेरियन डाइ पिन डु फलफुले चकन नै पिन डु छ हजुर अब यो तरिका ए डुका भेगन ढाबले एसा झिसन नर्मल जुन भेजिटेरियन ढाइनी झिस हजुर भेजिटेरियन सोया चाहिँ खे अथवा दुरुजुल अथवा एनिमल्स त्यो जस्तै उल निसेका जुजुल फुटकला अब जनावर बिसन अब सामान्य बुकेन्छ दुन्नी हजुर अठे न मयासा जुकी मलाई छुम्यो तरिका दुकी होला अब गुगु चाहिँ जसा अछि जी चाहिँ पर्सनली जी चाहिँ हजुर अथवा परम्परा खमला दैपि एकदम हिमालय गन अनकन्टा ठाले चुनचुन्डु अब व्यवसाय त माय मासा हजुर एक छुजे या मास्टर ठिकै जुजी होला तर वे गते ओ फुक त कष्ट कम्या मला दिया खछ त्यो एसा त्यो चीजको लास्ट डे मलाई हजुर आबिसँग चाहिँ जस्तै ओल्ड जेनेरेसन भिन्दा मलाई त्यो छु मेसेज बिमा छ छुन्डुला त्यो छ मे याद होला है सो वाट अ वन्डरफुल वर्ल्ड छ मे डु छु हजुर हजुर सो लुइस आर्मस्ट्रङ छ मुनु न म चाहिँ मे लिरिक्स चाहिँ गे आउट हुँदा छ लाइन चाहिँ अंग्रेजी त होला I see babies cry हजुर I watch them grow हजुर they'll learn much more than I'll ever know दा छ हजुर हजुर ओ गे आउट छ छब एल्डर मुनु चाहिँ मुनु चाहिँ म के म चाहिँ आथौ खोइचौ डु होला तर कने म चाहिँ जिसा योको म थ्वी दे नि म हजुर छौ असि इम्प्रेस आउट छु आई थिंक थो एल्डर जेनेरेसन चाहिँ यंगर जेनेरेसन पिन त चाहिँ प्लेटफर्म डेका टोटा बिमा है छ हजुर इतै यापले छौ हैन एक्जाम्पल छ होइ चाहिँ छु चाहिँ छौ देश प्रेसिडेन्ट युएस चाहिँ जाउ देश प्रेसिडेन्ट जुलकी हजुर प्रेसिडेन्ट इलेक्सन सिरेर गल्ला हैन ल्याम ओल नि म चाहिँ के छ जी गुली आफु या ना आ थ्वे चीज छिप्सो कन्टिन्यू या टोटा बि नि वो चाहिँ त ओल्डर जेनेरेसन यामा है छ जो आबिस थौ भाइना ब खला बला एना एकदम नेपु छ न अजिन योको खसिन द होला हजुर आछि हाना हानाला नाप्न जुनि वेजु हजुर थौ लाग्छ नि ब्यामा नि जे चाहिँ योको सुबा नि जो लपा सोक्मी पासमी जिगु तो च्यानल नवीन शाक्य पोडकास्ट यूट्यूबे वना सब्स्क्राइब यान दिस सुबा